Nti confirm the bi so me so ma ye koye ho niema no wie. Nye koka dua na agudie no e sha ase no to fam ye koye nya hwe. Eno achi no confirm no frɛ me say me mra na me koye no ka kye me say se me pese me nsakan sika ne dia je se me kom na me na odi sika ne share ho no kom. Na me ka kye confirm ne say Tibia mawura mu a Nyankopon amadoma wo yi mi afiri me se me ka se metimi akoma na matwa tro na ache no. Nti konfo ne ka kire me se sa na tie dia me oba ba ko me fa ne ma bosom no na akra ne nko na bosom no mfa sika no e ma yen. Nti wono me gi na chinye kaka na konfo ne ka kire me se ni sika wo mti se ma fa akra na ma ne dia ne obeji me sika na ye yisu na ye 2.5 obeji me 10 million na me ka kire ne se ma te me dia akra na ma bosom nti o ka kire me se ya wada na ya wada se ya eba san ko sika no so biem na me ka kire nso ma bre na da na ye ko ni ma na nti no sam ka se na metimi asan na akwa na matwa tro na o ka kire me se nti me ko yi nti no me free ho san ko mi sister na kura na CBA nti me ko mi sister na kura na se no am ka kire mi sister se me pesa me ba kuma se abedi pa na me de baby a me nya problem me nante ko yi me de ko de do ma se no ka se yo nti me free ho no mo ba atwama boko ti me bedo hono 2 weeks na confirm frame ka kire me say e twere ene dam na yade no ba ka ha de mi rafi minyi ba ka na ka kire so onya nto bo ase na meba nti da ko na me call confirm no me call na wa ka kire me say ya nya kwa nko 2 scan dia ene ni sika na bedi me fa ma na me ka kire ne say yo onya nto bo ase na mini scan nti me akodi pam di scan na bre no nti na scan ye 2.5 na me ka kire so I shall not cast over 10 million. You catch and so on Timson for 5 million, and I'm see you. And to bring me free conform if you are American. And I me drew a crown on baby a conform me corn higher the son or tino. Me drew on a new year or yet chiame afro kind until afro kind ye drew crow a cousin will see ye. Into a see or crown of catching in you and say, Sikana make a house a much no, a come sika. Into one treatment to no matter me no name. Enti afemi hu sa konfo no ebedi mechi a ohwe me wo ahwehwem enti odi mechi a na ototo niema erewure me nipadua nim na obopa sa ye mekumi obopa mienu sie mekumi enti obopa mienu sie mekumi bidwane ko pe baabi eda wa anyame enti ono kwa afa akwan koko 2 sika no okotu sika no ebae no mekọ echi enti mekọ echi ni hu sa ase bibi epese makoma ye me ya bibi pese te makoma enti mi free echima mu hɔ na ye memene da okotu sika ni fiada na date ni ye December 13th last year no ne 1 year enti dia ba ni 2 years enti mi free echima hɔ no ko ye no na sto ade a chin kwasi ada na ne man kokoye mame enti mi ba mi kuro mu yoko e ba bo mi nua na mama ne enti mi bo mi nua na mama ne no mama police for kokoche no omkoche no odiska na ebi ema minua no odiska na bi ma minua no store na oda so hwe me ahwehwe na enti ba se bosome ne kakra ni odi mechi ache bebre wachechire me yafura to hono mo wachechire me yafura to hono bosom enfie mienu ene bosome miensa ena me wo mu adoma chade wa me so wage aka busumi du edi animi ada to so tu na enfie mienu so oda so hwe me ototo niema roro mi nipadua ni eni ahoto ba bia me de na nante bebre so onya me hwe so still ogusu hwe me ma me se me de na eba na ma boa me But what's your friend? I try for me Deborah Mensa. If I try. Deborah Boko there. If I try Boko. If I try. Bibiansi. If I try. Me dasi. Gentle le confond ba ha. If I try the entire me de confond ba o hwa me wa hwehwem. O hwa wa hwehwem. If I try. Na dia bio. Afensu me nyem o chechira to ho no mo. Enfie mienu ene bosome miensa na. O chechire onyensa to enfie mienu ni. If I try. Ni ka o hwa wa hwehwem. If I try. Etos mienu o chechire onyensa to baabi enfie mienu. Ene bosome. Etos miensa so ya toso miensa so waje madoma chede ato. Waje wadoma chede. If I try. Tie invite Confornia on fast had the miensa ma. If I try. No nya me hwe. Deborah Boko. If I try Boko. Na so kwa so be. I try na me ko Pentecost by be say
ebra kakra ni de me kasa me ko na me twatro na no aja Pentecost akoso comfort ho adan if I try ebra me ko comfort no na me nko sorry enti ebra me free comfort no na me ko sorry na me ni fedua ne so atenti be se na kakra ni de me kasa me ko asora na me twatro ukunu ai if I try me ni kunu na akwa mfidiam if I try de ten say me ko tema ko ye adwuma enti me ni boy bi ko tran na me tam pa ho nti me tam pa ho no but so me assign by into a buy no me hu se menyem na blood this one free me so no ana me hu se this one be sa na okay be ya se na okay kuku kabiwe ampare bie gamtwetwe jantwi kumidi hia yanema sobojo fabia bebofie emu de na wisu me fa to de ten se ma fa ni boni bi ade oh mama odi ba ko be se emu de na wisu dibola mu de hen enti ebla this one who free me so me hu say this one die sa this one who can be ye no you get me din mama odi ba ko du emu di han na wo de na wo yusu me fa cho me de na ye ai kukuru kabiwe o wona egumiye kukuru kabiwe ampare bie jam twetwe me fa cho kukuru kabiwe na ne de he na ye o de o kukuru kabiwe na ye o de na jilantwi de o mpe bebo fie o mpe kumidi hia ya ne ma fa bia sobojo ampare bie de o mpe ama akwara ti ukabukabura tiyo oh sire azama ni wagari e yuda ogai ananya azama ananya nzo afọ ya be fiere dibole emu de na yuso Vada ade ewa me na baye na ye hunhun bi a wo yem nti eye wo hunhun a wo yem eye wo o mu de he kire be premier pampasada anaconda no de mi tibi hu ne na se wo na vision de utibi kire me na de hu se so furu na e wo ne gum yem wo de hu se comfort he wa hwem e fa cho kasa ahwehwe ni ma mete wo fi a wote mpaka na wadi mi machi nso ache o me ba o kasa wa hwehwe mo fi a wo wote e fa cho kon be so no what set my he be esi ho ado hwe na ofie e na se design me fa cho da bi o kasa mete o comfort kasa ofie a wote me fa cho asimu dia no de pacho mo dia ko Facebook a dibola o se fen dibola o tia kan nsem ko he nanim o se comfort no epeja dwumadi a wode wakoa agawusu ababeto ano shawonsa papa wonim de wakoa timi ye wonim de obetimi de na ye no na me dwa to amoja no ede ne hohom ne kra ne nipadua wojata trema fato nanum awo Jesus dine mo aye bi da no wudine emfinhia pia twam no wafa ne so abo my Ghana wafa ne so asabu wiase papa kosoara fa ne so na ye mane muru so enchen so entra so esi de obi sawo anade odi adum no awo Jesus dine mo enadai be faye mu na kasa mesra bambo de tono so enukum de tono so woja de tono so tumidiam panyi de agina tuo biara enya nkwase asam sabe itofa agina tuo ya nkwase asam awo David yanim no osuru kasai wo kasa ahum nyina seretu opam kasa abeja wo ya no kwafo yampa abone be fa dwumadi ni nomum na kra wo pam no kan mrato na akire wo nyame no wo ya promprom na ne kra so ade no ne nsaka ye welcome be fa dwumadi ye wi ebeda wase adom nti amen amen Ishra anybody. Don't mess up with me. Hey, son. Master party, this is real.
Empene se sade chena se yante asafofra yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mewi yesene se be hye me bona tete me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu ya anka sa obasa asabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si wunua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na de sitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo se tia yese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremu dagon mebinko Showunia Nesro Ba Nesro Adamfo Ghana Joma Munina Jo Ebi Watchmetu Ensha 104.5 FM Dia do say Ewiase Mu Nsem Sunsum word headquarters any ensem do sopo ahimfie midi edi ajawusu mampo 20 abo hia kumanana wakasi bretuba gong jatani munina ajo Ameja for Atlanse, Caveat, Probit, and Consohene, Crado, Chansuna, Agora, Ekahobi, a producer, and Ajay, Amp of Mensa, Sikapa, Tosmiano, Passas number 2, Aquamohine, Pauli Sibit American Facebook, and Nanum Pacho, Insha 104.5 FM, and our YouTuber, Insha TV, Oko Martin, so I Pim Sign TV, Obuase. Stadium Junction. Jiboko aso asne be se etwe hunwi pacha ebo munkomo kan se ehunu na fe ye samya de tibe pam so beto de ahu de ko de ba e okrom ye ne ka se no bia ka bie ye ne ti ase na tebinum ye ne ka e mu tenant fi samre ko se be so kunya so ama Ogidi Brown so abeto aso be dia jawusu mampo ko ntonji abu ehi akumana na wa ka jibre tuba gonga konkosa group mamu nyina adu enanwme pale rabo atima unso okro na fe kojo asempa furniture works and Martin also as a Munamo concorsagum on Facebook. Yes, when ever part one any montua. Mami Hana Osman ma transmog the father sano as the usupa asuma the betu anim selini abema Frank Asare bomodia ahanyami anim afo den chancing apaso nyina zeda otim no wapaso asa boni beye ye fe owura Frank man be chim sentisa na assembly sifie de asem si ye e bayisem busuanim obi ni nko jai busumbi na nipa bi yeso mo kon ho akode ma ho na bosu no bo wo mo indio mo bodino eno bo maame hanadin sanyo no kon na ebe ye no nso ka ho bi post mortem just am ko tabi no ko konfo no obi akutwa ko nipa nan ko gina konfo no etwa ma akoko menu fo mo hu die menu aka de ebo wo mo ma yesi maame hanan se mo kan ya asam ketwa the more cancel who do mina here we se ben kabe manacho and some dey does papa me chichemu mfoni ahodo ba fide so ayi nyina akiremo be na maame aso yawo a wo kono ba kukobi esi na achi ase muna wo bi koda ade ande some does pa ama odifo Joseph Mensa edago no so ka se maame onye ba ifoni mo ntwato so konfon anka no kra konfon no chema ese wu ne chama ne ho ja semwe edu sheda said the other kind of I said the matter is still pregnant. Yes, be uncle dance in Nimra, that's when it's transfer. And now you know if you have some way you heard the SC, the tea for most to be. Would you already swam patrol and also ensure 104.5 FM? Hello, Mwakaba. Now what to say? Now knows my fashion here. I said, what the source on our travel soon could look me. Yeah, no. So the trainer so. Yeah, mommy. You know, there's always a fancy. Mammy, Fakata, honey. I dare show your friends, mammy. But me, the Catariano. You didn't know me, did I didn't. They're making me a man, Papa. The very Catawani. Catuano. Hello. As I became a boy. That's all I see. That's what about Ewiase Mu Nsem boy tougher. Now for young call Rasariho. Here's you.
Yɛna me jabi wom. Na me kasa. Wa nya bi wom. Anu anu no. Sa na tie. Sa na tie. Me da ase. Yo, ora Frank asari mo akwa ba. Eja de gon. O wa chiu na be microphone na ni nkomo. Eja de gon. Nko so man ko fun na se wosro. Na ko wona ni. Me sa mo akwa ba. Eja de gon. Ansa me kan ni nyina no. Eno na che so bia amfa dance ni mra. Na asem ye nto aso. Ye ndago no so. Ne hu se ampa se aduro chi obi abusuo num. Ana obo ma me din. Akoji sai. Me dia dance for number. Dance for no fia. Omo fia. O ma asem si no mo ho no. Exactly. Emu dia he. O me nu nyina. Chomni ka de ko Facebook e. Eba dance for trans na so ko bi. Ba cho ko Facebook Insha 104.5 FM. Dance for be kasa. Se no no. Tiye mo mun kasa. Na mu so dance ni me trans na fe ye nto aso. Live or Aja Santima Bosso Insha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem. It says Sunsu Mu Nsem mo the headquarters. Any ensem do so po ahimfie. Abani nwa kwaba. Yeah. Ufugu ya fe ye pa. Kroba so de. Bacho we de tamale. Tamale oh. Okay. Onim tamale pa. Bacho. What ho? Metan de bat. Onim ho pa. De ko so nyina onim ho. Okay, yetubi yesum de. Yesu uko tamalina uko shefugu na ochia na se ya asembeba true sa bi wa na ejira soro on ye kan bronim e ba cho udin ba cho ye from tight ba unie tight ba no unie nko so adamfo unie abusu pani piaro de kasa mafo ene udin komo na abusa kosa no tight ba mu akwa mamboza tight ba no yo tight ba yo tight papa tight ba eja ese o shefugu sei na uko shem na akwa chan bo ni ma chesai okay o sheche na chan bo ni mse ya ande bia won sama e kan tamale ana boga bi srem for in general o shana se ekosura e wode eka o jira so se po na e wode eka eno chesai e be wani nso e wode eka mbese mu de eka ana onim ende mpacho onim o anka me dago no so tati ba mu akwa ba yeja sans mo kache anya futu na otugu yani efa de ho de ka nyina na no ka nyina anya futu na otugu yani sa asem na si no mpacho dabi nya futu dabi na betima chem kakra bi mo se ba ko chem kakra bi nchire mu ne de sabi abuja penyin na asma me se memra na eye mame yetoyi eye mame hana na Mr Frank omunyina aye ne ma ya papa sabi akaba abuja penyin na asma wo abuja penyin fa nsan e friend pachen tight ba o e basal ni fa nsan pachen tight ba yes oni abuja penyin o techiment ade so what fi nsan oh ni mfie de ma me de hu ni mfie ne se sabi yene ne te wona se edun komo a na o kan bibi se oba ha sei even se down sata ebedi pa na pade no mu no o te se na ye tibo boku bi ya tibo boku bi a ye friend house folk nti house folk at 1911 so that time no Solomon Tasidia enena wanyan firin do so as god in fear hani ejire some of them so no no do pa akra anya se bia o ohun se ko so mo yes o say that time no te say ya tim bia friend house of folk ne wanyini obrum fear ha yes so as god in fear hani ejire anti ene ma di hu ni yes mate nti abuja penyin na so awo sebra Insha FM Ewiase Mu Nsem so na asem be yi kofie na mo ko siesie tight ba asem okay nya wa na do adwene kan oh mbacho da bi mujidi pa yeti o kasa yo medamase eye abusa penyin pachen tight ba o techiment ade so one eye olu nipa hiamwa lele munyina mo techiment ade so lele me bra lele alai o techiment market oton aburu menua no kofi agina ono mame obaba kababi ntwai ndo amunya na sma pachane abusuan nyina ndi asma meken enya mepe ene metumi ne ma honde ena medetia na abusuan nyina na asma me na abusuan asma me no omo se memmo Mr Frank papadin
ɛyɛ mbakolo nyɔgya ɛyɛ wo mma ɛna nnɛ ɔmode nsɛm aba ha na mbakolo ndapa mbakolo dɔgɔm mpanyinfoɔ mbɛbɔ mu din nyinaa ɔmo aka baabi ɔmo yɛ nananom sabi ɛnnɛ abusuapanyin kpaakye tight ba kyekyeman tadeɛ so ɔno na sese wodi adeɛ sabi asɛm bi ase abusua no mu a ɔno na ɛka yɛ nyinaa ɛbom sabi ɛbɛsɛ musuo kura na ɔna egu nsa ɛyɛ amemmerɛ ɛmɛ yɛ nyinaa na Osman ɛyɛ mpapa panyin Osman ɛyɛ Mr Frank mpapa ɔka baabi mpapa na edi adeɛ nnɛ enti sɛ asɛm bi bɛn sɛ ɔman man tu na asi so anka basara amemmerɛ kwan so no ɔwɔ asotwe ɛwɔ fie ɛwɔ amemmerɛ kwan so enti ɔman asoma me sɛ memra na memfa asida kɛseɛ paa ma Nhyira FM Nhyira TV ɛna Nhyira director ne adwumayɛfoɔ nyinaa sɛ sabi ɛyɛ Mr Frank ɛne Mame Hana Mu Nsem no babe mo handla duru no ɔdam ase ɛnɛ wasoma me tight by Steven sɛ me yasɛm no ɛmrɛ fie na NCC yo enti tight baba ya no de sɛ no mpatwane we pay na asma wo mpatwane sɛ be yasɛm no mo ko siesie mpatwane yo me da ase eno Hana sɛ yɛ mpatwane me mfa nkofi enoi omfa nkofi na ne obɛndɛn wabusia pay na asma wo menye bonye mabusia pani sɛ mabusia pani mfia nwɔtwe ni mfia mako nwɔtwe eno ka wabaka de adre de me semu siesie no ha ma me no obia gesi mu ne ewurade eno de obusia pani kan no ompene men pene sɛ dan tu a hwana ekosi wo ma wa wu a me da abante njafo ne besie wo krama nyeme hey me pene ni abusia me ko Facebook se sia ko Facebook a Nhyira 104.5 FM eno Hana so ompene so asem yenka no Nhyira ha owu asem nkrama nwe no oni ba bia se Nhyira FM taje ba ɛja na mami mo ne na nkasa amana ntiase na preko be mo ba ye mbacho de na se no Hana si ompene da owu akrama nwe no mbacho Mr Frank edi madanse asem ni si ye no Mr Frank mom ne tu anamo eba olman ho awotechima tadeɛ so no betu ya nim sɛ sisi na asi oni ne no eba ntem nti ema yeto olmantu nsa efrɛ mami ne Mr Frank sɛ omomra na nsan yayi na me kan and before mama mu free akoi na me kan dabi ansa na mami ya na me kan mu free akoi na me kan dabi asem na me kan bacho teni ansa na mami di asem be ba ha no na olman adi kan frɛ Mr Frank ne no sɛ omomra na omu sisi asem no ɔda sɛ minim de ntama me na ama ɛna ne adu ha sɛ olman asoma me eno tight ba sɛ busepani soma no ana ka chumi nsɛm mra de hyɛ no mprako pɛ na asɛm wo nsiesie asɛm no eno wankɔ me sɛ me nkɔ ne nkɔ kyira me pamocho me de me pa mame me sram ɔsi ansa wo de asɛm no ba ha no ɔte nsa frɛm wankɔ na me nteme nkɔ adan me papa no sabe wo wa ma na ma no ye wo hɔ no mo a asɛm sia sabe ya so sabe ya nyado wo pani mo betumi atua na mo abehwɛ efie no ɛyɛ fie nya abantene eno ɔso ɔte nsa frɛm sɛ mo mra sɛ tibia mo mra wankɔ no antene sa amfrɛ me taje bɛyi mpacho mame mpacho so ya wɛ sɛ olman ayɛ mmerɛ deɛ minim sɛ wo mɛsra no wo ta asese na akɔbɛhu sɛ wayɛ mmerɛ mame mpacho ɛnyɛ na asɛm no mba bɛka mentimi nka sɛ mpɛ bɛkyɛn wa na mpɛpɛ nkyɛn ɛnyɛ no asɛm no yɛka na ha nsrɛ wo eno ani sɛ nie me sɛ papa me srɛ mo me de bɛda mo nyɛ ma me ne obia eno deɛ meka ne sɛ oluma so di ka to nsa frɛ wankɔ de ntina wankɔ ya frɛ wa ma bisa Mr Frank wa kasa di so frɛ wankɔ sesi a so frɛ wankɔ me de wan frɛ me wa frɛ eno sesi a o ka so frɛ wankɔ wan frɛ me papa frɛ de ba ko wan frɛ na na ofrɛ na nkotie wan frɛ me eno de ntina ofrɛ na nkotie de ntina nkotie sɛ me ne ka iska
ana wa bre mi sa oh case kan tina onko ye ma case ka oh nse de nya de ye ma case ka mo ko men ko me se na men anya dur he dia men kwa ne eno na de ani na so we di agreement ase men fa mun ni se me ba e ma me se ka ko di so ni case ka ye ma bi o se fe de ni onko gra ta ma wa frɛ me no nda de mo case kan kam kwa na na dur he dia se wa na ka se mo case ka me se na me se ma bi se wa ta mo frɛ me se ta mo frɛ na me ni case ka dia dia men abro enya sa we se na ko so be se no mtwe manso o me ya busuan se be ya hogo ya timpata dwaso me se me wi ankara ma anwe me de oteno nti unko men kwa ne kwa je asore nya ndai ti asare mu de mbetimi akase nti ya nyiro pari frank ne anyi sa asika na oka ne na ntwe ma na je ma ti na ntwe ne sika ntra ni na ntwe ne sika papa sabia so ka wa de me ba ha no ya wa ba mbe ye mo ba ya ne ya se me ya de ba no a ka san wa be ye na me ya de ba no a sa na ko be ye mpa jo wa jama mbisa mbe ya ni pata man to so wi a eno mi ti o kasa me se wa de ba ha no ya me dia sam ne ba ha no sa be ye no me se ma bre ne be ye no tumi de ba ba da mo ne mo hu de wo mu ama me de ba ye nyame ya da woro mo ya se me nya be fo nyam na me ya de ba ena se nyam na me ya de ba de ya se ne ne da ba ya ma kan so ni ya se dia da dia mi so man kasa me ne ni ya se mi aka sa ja wa gum hu fin wagum hu fin ka sa so wakọ mo ba nan so wan kobro san kun ko nan so se me nia ba nam de be ye ton so eno de ko bi se enyo osenyo ne bo be ye wo so no mo be ye obi na me ba obi na adu achi na busuan mu wo so bobo no obo udi se nipa smezika hu bi mu nipa 9 na mo koy na mo nipa 9 ba jo eno ba me sel ya mo ni din ta di ba me srel ana mu nipa na mo koy antisa ma me se nipa 9 na koy so wa eno me ba jo nipa 9 na koy nipa 9 na koy mami nipa 9 na koy konfo no ho na me akoko me na mko to ya eno nipa 9 na koy konfo no ho mami so ha nkata sa bacho bacho yanka na yasa mami nipa 9 na koy konfo no ho na me say what eno nipa 9 na koy nipa 9 no bia kutwa na koko na man cha koko me ni akoko ma na kutwa akoko bre me wan wan de twa akoko no nim de yakoso wan de twa konfo no asam na de na akoko kwa ni twa me de me ni akoko asam ne to akoko ma konfo so ntwa eno asam de me ntiase won ba tiase papa eno me ba me ba obi na aba odin sese na ekoso na asa de okutwa akoko de den obi na aba mi din asa de okutwa akoko nyi asare asa twa akoko nyi no go bo me den no se me na me ye ba na musa se nipa na mo na mo koe ana konfo nja so obi akoko se ona mu twa nso obi atwa ne de na se na asi nti musa se ana na asai na abo bayi ana se konfo na okutwa akoko yitum so ba ifo me se asare amon ba ye me tifi enwa ma wan fa me antena kai mo anko ho no ma ka ba ka bo ba ye se me nim asai na kukuru me tena kai mo ko me nim ho nti asai na abo bayi wa na abo ba nti ona do tena kai mo ko ti asai na abo bayi wa mama ko ha mi nim ta baby o dem ko ana se na nko so na akoye o we nipa 9 me am ko fo obia no ko obia ko ho me wa dan te fo me ana me nyini se konfo no so na asa na ka che konfo so nka so e baifo ana me ya baifo me do ba me obia nka so e baifo dem be se mu se ke se asa na do tra ka no ko ye konfo no ho ndi asa na aba bayi eno sa na kan sa de ntosum ntosum antasumu nipa na adoche no oho ese ka bia no so mpene yenka no nshai famase tajiba ya doche no oho mame na adoche no o kan se ono ntum mubo omudin se ono nkwan ono nkwan na ebe ye ono nkwan na ebe fo obobodi no wi obobodi mame na kababi okay mame na kababi okay nti nipa na omukwa no ese ba kwa fima kasan nipa se nipa na na mro ko sa ma men de onka nipa nan no ho sabi point of correction nipa nan no kwa memiti ase mitwa akoko bi Mr Frank etwa bi abusa penyin etwa bi mina kwadwo oton abro tetima dwom alai otwa akoko na bi ya ko bia ena ba obra Frank asare ka chere se nipa nan do muka no mienu na bo mienu dia mo me ba o me se me kasaba ya ye ko bia obi atwa akoko but nipa nan na odo mu free e bae no ne sisters one bo mudin ebo hwan din ebo mo one bo nipa nan din obi amo omudin one ko fam na mo koe abusa penyin asem de ba na abusa penyin se sa na te dia
yɛn frɛfrɛ yɛn nua manum a ɔmo mia no nyɛ dɛ ɛmra na yɛn nyinaa yɔnkɔ tight by uni bibi obema so ɛne asara asɛm na asara ahuka ɔpɛni asara ahuka ɔka kyerɛ sɛ nipa wo bodi na ɔsɛ nyɔno nkɔ na ɛbɛyie no na ɔsɛ ɔbɔ nipa nan bi din sɛ ɔmeba deɛ owura frankasara ka na meka kyerɛ wi ɛna mokɔfa mu nyaadɔ mokɔɛ maame ka ho bi na obi akotwa na kokɔ deɛ ɛteɛ no no na ɔka kyerɛ no na sɛbi ɛnyɛ din bobɔ na yɛ abobɔ no bisa nipa nan ɛkɔɛ no ɔsɛ nipa nan ɛkɔɛ mienu fa mu die mienu die ɛyɛ adwoa ketewa afia ketewa wɔn bosanko wɔn bosanko ɛna wɔn bio ɛna maame ɛna wɔn bio ɛyɛ akosi agyesiwa ɔno deɛ ankyɛ no ɛna abena siba voter region ɔno nso ankyɛ no nipa sɛ ɛkyi wɔn nipa 2 na ɛkyi wɔn ɛna ɛkyi wɔn nti mu nya nipa sɛ ɛtwa akokɔ no yɛ mɛma no yɛ do nipa 8 na mu twa akokɔ no ne yɛ nipa 8 na ɛtwa abusua mɛma 4 ɛma 4 ɛna ma 2 ɛna akyɛ wɔn mu ɛyɛ maame ɛne hwan ɛna adwo afia ketewa wɔ hen ɛna mo so wɔ bosanko hen no yɛbɛtumi na kasa ɛna eduru sɛ mpakyɛ o eduru sɛ ɔsɛ Mr. Frank na ɛbɔ no bɛyi a bosom no kyɛn no na ɔka sɛ ɔnyɛ bɛyifoɔ no na nyinaa yɛ wɔ hɔ bi da na ɔtwa ayi na bosom no kyɛn no a ɛka sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ no a ɔsɛ ɔnyɛ bɛyifoɔ no ɔchallenge bosom no ɛna bosomfoɔ no ɛna bosomfoɔ no saa ne tɛ deɛ a ɔna yɛ nyinaa na ma adeɛ nkyɛn ne yɛ mu nyinaa mo da agrom hɔ yɛda hɔnom okay ba bosomfoɔ akora sɛ hɔnom yɛda hɔnom ma adeɛ kyɛn na sɛbi anonkwasɛ yɛ aba adan maame nanu enso nsuo ade no kwai decision nanum ade kyen no me hobby with my naked eyes enyo bi na ka kire me Mr. Frank me nyina yo hobby maame ni so maame se me asma me kan ense bia to na me twa e de se ne krata me kan ko tadwa me tio kasa enti eno achi maame ka so nye be fo ade kyen e kyen no busum no e kyen de dua e metua ai those days 10 million ene Mr. Frank ne tua 10 million no ena kokɔ ba ma ebe abosom no chi maame de dua no chi de dua no Frank ne tua Mr. Frank ne tua se ne ne ba nti otua agye no kasa enti so o ka se Mr. Frank na chi ne se o bɛyfo a agya mpacho enye no korɛ nti me nka asem wo kan ni kwanse me kan edu abia ma dui because the abuso penyili suma me no ena wo sanka me bɛka na we abɛbom ese maame isi ompene onko babia onko ne nkokyira mpacho o ompene dia abuso penyin se mema mo penyifo nyina so nti se sabi ye kuro ma memre sesei ono na ya abuso penyin abuso bia mu wo penyini sabi asemba abuso ni mu a penyin na ye den eka so o kan se anya yi a na ye da akọ babi fufura ye pe bia eno no edu hɔ no se ye pe akire kwan a ya kɔ bisa abuso penyin se o di kan ka asem bi se na esi sen na we no sabi anya ne saa abuso penyin so tiye efrɛ ama mama na anya de amfa o se anya oyo o da se enti enne saa beduru ha abuso penyin so se amemre kwan so sabi ni bra na o ka ba bia o ja o ne ne bra no ne sisters no nti o se nya asem no ntomi anka ba cho me ba abuso penyin kan na me kan ebra no o ti se me o de nsa ne na asi asem no so se hayen stop ha ne famre fie ne kan nyesa obanya no me na se asam fufuro besi wo fie e wa abusua no o ye mamre kwan so ti asem wo no ene wo no caveat se ma me se o ma enne ai babi ai Mr. Frank efri ne ko ma obi anfre me ma obi anfre Mr. Frank ai abusa penyin ma obi anfre Mr. Frank ma on kana sem asa eso so on mano emachina o dane to no mu a kama nwe no so na o ka no sabi sane o ka no Clement me nwe no asem aba abusuanum na se onu ya be ma asem na se bra na so ma so wu a entim ka se nkama nwe sabi wo ya nipa amemre kwan so ma me tu we sabi se me eba se me sie ma me amemre kwan se me na me sie ma me na se ma ansi na me nya asem wo ya basar for yes side mitim nya asem sanso na wo man susuru a ensamfo ayi na nam ensamfo medical bobo mu din no se omo nyina wu aja ulman ene ma me ne sisters ne brothers dia say ne fata so ulman anya otim nya asem na se owura fanga sare ma me omo ne beye nyo no bone beye santra ulman se ohia nkyere mu a omra na nyina ayi nko ulman ne honom na omfa ne ho nyina ento nanim mate Mr. Frank oto oni bosom
sabi onye konfo ada se me da se ne se bia me defend no me se bia me pewe asem me pewe asem omnya me sisters omnya me nuanom caveat kwame ma yenhwe ade wa kwame me de mpesa me kan mesre tight ba mesre minim sɛ tight baba oba ha nyina no oba abusua panyi di mu kwame wanwe ya maami wontina se wo baabi na me no tia me tina se nyina ne sɛ tight bakra tia sie jasa man sɛ abusua panyi ntime mma ɛnu nti wanwe nka already no maami adi fokra wɔ nanimu me de kwame yante maami nso ase wo baabi na mesre abusua nso sɛ mo mfa ɛna ye kroma mamre bia me hunu bia wa hawo kwame ande o mo nhyɛ ne nso ye nyi nkonya ankyerɛ bo nsamma ye besre wo mo samu wo amamre bi wo mu kroma a ye nso ye adwuma na ye no kwame court ahate se court ahate se ahimfie sadia wo se abusua panyi tena so no ka mukɔ ba bi fufure ba bi sase o kan ekosi se no ye nso ye tena se ne ka mukɔ du court ba bi sase mukɔ nhyira no ekosi se kwame meno abusua asam no kura de nkanya me hu kwame we se kogina court abeka ma asam na asi no ewo some criminal aspect bi wom ene esan wo civil side civil one ye omu mienu nkwa nkita odi omu di amentene ho ase aba no kwame criminalities no ye watimi afome dan apaso wa bra me ne magum kwame abenya won fa ho nchewo Ghana ha abaya semretia saade ne se obi tini fie no abone dan so nchanse na watimi akotutua unya na obeku no kwame so hu what is the criminal part kwasi asam no dia hunu no etika kabusu asam no na bia obomba ye ni we no maame no na mugu na nim asenke betimi na kasa simple na dan so pa na ba mu no ana o so obedi na ntwie na maame upeska se kura keskan kan kaka tiefo tiom kan haka na me ohudo enum million no ahodo num eno kra de nkonya na ntwe na kan de miam de be ma sam me assembly man so onye ni paketo am sai yo hene na mom na ntwe no na akofa asam na ba eti be ma me de wo ba ye no na kan me pesa wo kase abusua panyi se de bia ye ni asare ye no wa anya ni yie watena se unsa maami wo sempata se de ode ba fidie so no enu nti munya asam ne mayen ne hu kwa be fa so ne maami na dai akasa na tati ba enkasa yemu no wo munyi ntum se bia maami obi afom no hono na me so me wa ha no na maami nya abotre asem si atobo de wo yi ya no na wo ya na abaifo bi sa no mo so tie o who ka sama no de sun bra so na wo yi ho de sa ti maami nya abotre o so kwade asare eno mere hwe na senso ne da ko mu no maami kristo ni ya ba ne de kanya di ho asare ko no enya de ne jama ne nka na wom no so hu so fo pa bia na bro na mu wie bro yi wa bra konfo de adwan ama ne de be ka banku ena ma kristo so kwa me aya den no hwe yesu oye nyina ye nua ni nyina ne se oye nyankopon ba na nyankopon so oboye nyina asa ne seso eti obi asa yesu na se be ya ye beso yesu so aba no eno ni asem no maame na honhom na ba be che so ye kristo ni na metra hu dio be bi ajama ne ka be betina ye yiri jama ne nka na asam no kwa me yemfra asam no ofie ya yemfra ofie ya because on ni asam so timu a Frankasare mami omo ne baye dabi ne mo ne dan na wapaso no dia edan ho na asam no so asam dia minim se mami etum nchema na dia Frankasare mami omo ne baye utiti asam ne busebusa frekromu a mami no omo ne baye no na kasa mami bayifo ne mo de sie krom ho no mo gina so ya asam ne Frankasare ko na ko abusa mu ni nyina hu se san fa mienu omo ya bayifo krom ho busebusa mu a se mami no tio ne mo edan no mpaso no dia Frankasare ni ba me nyade kwame yemisa se ede na obi aba obi baye kwame ne ye bia baye o etom ko krom wan ne ye bia ma me ne koye ye
ɛma abosom na nim so so gigi nsɛm bi tum no ɛna ama abusuan ka se wɔ bɛyifo ɛhɔ no kura deɛ kwame ɛde ɛsɛ no no ɔpɛ 5 million ma me ya no ɛno nti sɛ me sɛ ɔbɔ sɛ metua sɛnka bɛyie sɛm no sɛ ɛto atwa na dan na ɔpaa so no me de kwame ka mɛserɛ sɛ sɛbi yɛyɛ tia no yɛnso yɛnyɛ nkoraa asɛm wɔ atra abusuapanin me krasi so di akyerɛ mu atra abusuapanin na ma me saa me wu akraman nweme kraman nweme no ɛnyɛ ka sɛ wɔsɔ ɔka baby wati fi adri wo kunu ma me bi so ase wo kunu ma me fa ma papa because tio nyame ehira wo baby wati fi adu etu be to fo me wose ye wa bempon ye na obi kura ye kuna so atemase se wo no be ma no be wuja wo be kuna na wuja na no ayira e de ahyewa no munyam oyiri wo a wo yira na wo kunu wa ye kuna ntimi ni ma me mepe be mama de di kan no no atena wati na no ati no se onya bi obedi kwa me mama ozi yo mate o ga se de medri ozi yo mate okay mama mepe bi ama I say go ni mase ndo ka edi kwa me go ne kwa me ne kra tateba mudwa ato no ya som yɛde ani dia sɛfata ma abusua panim na mom so no na ntime ma wo me yɛ nyinaa yɛnsi nkonwa sɛ nya fidie so kura ne bɛba biem a yɛnsi nkonwa wɔ ase o na maame ne dan na ɛpa so no empata bi wɔ sɛ fi on ti obium kwa me yɛnta ma de course no di pa de pani franka sorry sɛ o pa dan so pa de embo so e baifu a yɛmfa sa kwan so fa branch wo nsɛm fa mra kwan so so no I mean oyin ni ma na bi anko abintra pa sɛ mo bi fure ko pa dan so de ano pa de wanya de enti kwa me de no kura no mesrɛ sɛ abusua mo nte ase ne nyina yɛnsi nkonya yɛnso yɛ kana amaka yɛnim yɛ bɛka kyerɛ abusua panin na sɛ yɛ gya ama mo asɛm na ama ha sɛ kura na nka mo te ho sa mo nka ti maame no so hu sɛ oni kamafo sɛbi maame ade mo kase yɛ ka bi so enti maame no apeja nsɛm ba tano I said the extra the class tight ban so the woman na the whole day wo ne obeka enti kwame oba na so ba oba bi na no okre na chi sɛ wa ebusuanu di extra de enti chance ma de ache enti kwame mesre omo ba said the wudi hene e wo priti no watena asɛm num me no ka sɛ ye wa kwam hene wa ha wo ye wo hene mu a asante mawura ye wura mi bo di mama mu so mi si ucha me so aburu ma mo adwo ne brempo akwam hene no ne kokrompuru no eti kwame da bi me ka mo mo sɛ ye betra asɛm ne so a sɛ bi nya nkura bi na timo ne kokrompuru no ayi omukura mo kura de sɛ bo sanko sɛ me me ye kuma sia assembly man eti sɛ timbiam tim te sɛ de mumukura mo assembly man hye de etim papa yo tiwe akwasi buafo okogira MP nyanu anya de na ma fa no na bu ya tim ne ba asɛm ne kokro no 5 minutes me da se akwasi me je ko de assembly bo asɛmpa o asɛm ada hɔ no papa mu ka ma ho meka dedi kan ho ana tam ma me tra ka em ko yin mam ho na do tra ka em ko yin odo ko to akoya udan wase wabae me ban krawa me ban wa odo ko so akoya udan wase ya mo aya ho na jora na brada ye ka be bia ko machi num sa ya me de bra no kwame entira maame no sɛ yɛka sɛ wɔ papa yi nsuso mmɔ maame no bɛyi a mepɛ bɛ mengye ntum fɛ mengye ntum because wona atam maame no ne sii kam a wonim baabi a wode ne korɔ 2 mokɔkɔduru hɔ no yɛsɛ wɔyɛ bɛyifoɔ ɔse wɔnyɛ bɛyifoɔ wɔngye ntum before no koraa no sɛbi na wo papa yi kura no wutumi sɛ mokɔ nyinaa ɛhyɛ wotirim sɛ wo nuabaa no wɔyɛ bɛyifoɔ wɔyɛ nneɛma bi a wo suspect sɛ wɔyɛ bɛyie the last time yɛne ne kasaɛ kase no wɔkɔ sɛ nsɛm bebree na ɛwɔ hɔ no nyɛ nnaasɛm a na wonim sɛ wo nuabaa no baa ɔmɛsɛ mokɔ no yɛde biribi bɛto no so mokɔyɛ ɔsɛ wɔnye ntuma a ada na kɔmfoɔ no kase yɛnam adeɛ nkye wada ma adeɛ kyi according to papa okasa ya no ɔte baabi amete se adeɛ kyi yɛ no sɛbe na yɛ maame sɛbe nimguase yɛ ba na no nyina sɔ ne nsuo like kyɛ sɛ bosom na kye mokɔ ɔma no mu nsuo
Muko one and him say we crack on funny ability about my mempanyo to we. Conphobia no ya papa, our chip or dick or what drew, and now I see, or chip bay. Papa, what could you do? Let us say, Abia will be about Bahu and I will be about that's a bonwa. Nippana Casa, Titi, O Cantua, Bay Chin beer. What one of Bosom Nancasa, the best striker, Mawa, Dimirica, and a baby a bosono. Nemo, yeah, quack, the panel. Near Naqua Trabosum name. I want to conform a catcher to be a cuchanco. If we are catching, we say we were bayful, we were comfort until we are bayful. One hour bayino. Papa ne bo bayino. Me first one mobia. Say papa ni bayino. Me say unim mu bibi. Na conform so yes, I dear no so. Sa yanchi baye sa. Yanchi baye sa. Bayfo ben or no. Yatabli sikam. Edeni babe drew as ye answered what say what drew to me chin. No. Enti ma say mo work no. Enu guase na o di good no. Den akwa kwadru bosom so obi atwa akwode afa e ma bienu me ma na mo kwan de mo de ba kukura anya baifo. Che e ma na de bi o ma baifo. De bi e me ma na e me ma nya baifo. Ma me won so watu no sabe so hia abrewa. Na ohu ni sei a wo se sabe awi akwati oni dida. Odi ajai bisa no. Ma mebo a Mam wa nyi bi awia. Mam awia nyina wa nyi bi. So nya bi di. On. Wa hwede nyina bi. Sabre no na ma ba wa ma anti ekọ no nyina obi anka so ebaifo. Sa tam ni nua ba ma no anim no a o si so fefefe. Sabre no wa anya ba yie. Na o kwanyi ni bedu se na anim twintwa na no fuoi o tam a pepra ho de ka che so ebaifo. Kwame entaso mu me no ade asiye no abusua ni nyina samonim sama be a woto na bedu adura wodi adura ya de adura yie yesu hutu anu ohusone wakodu adura na samfa afi de gise obeso di pande ne traka ntu ma na nkwa ntigabosom ne wahu ti ma me ye baifu ana 2 ne mpata wo so oje no me ne ya adwene maame patar me no ya adwene Ghana ye bo bayi a woto ba abre wampo de da sene asade bayi ato so Bese we gira abro sanko ye fe. Oti ase. Na so se me ye bayifo. Akwara ti. Oti ase. Abro wa we sei. Tie no oka ye na gira FM so aka. So abayifo. Information center. Yaka. Na si aka ni nyina ha de agu ma me abro wa so. Ma me ase ande ase we so won cancer. Ande menopause. Jama ma me cancer wate. Na obi. Ma me se na gira FM so. Oh, enti ase ma me kan se. Ne mpata de me le ya jo but ma me so uni abemani me srew offer de tosumienu uni nimponi so na epanyin me srew 70 okotu so obi abonten so na me de me nia ba bi agina ho na me tete no na me bu no me ma me ni na me twitwitwi no eye ne basabasa obi hu abaka tem se bia me mu ade ande na abre wase na bia me yen me de ne nam saa kwan so na una na ebaifo kra so me na na sem buofu na mkotwe ni free dem beto abonten a hu ayem be so baka chem se ade na me yesa enyefe mfa ni die mama me ade na abre na me jojo no wo ye wuni aprekope moja emodu me srew na bia ma me adu o de na ono mo to te ya na odie asebio edan a odam edan no kra na according to amen wase ka dan nya odia na me dan ne dia ne dia plot ne dia plot me papa ne toy ma papa me papa so che wa no me che ma me nsam ene wo ko fra wo chi ba me nsam ane ko fra ti ofa anya hwe kra no odia dan wa na ofie mpot sabio wan ka se osi dan na anu about se 17 nchene da ba okay na ndi mame e me sren ne se sabi ma me ye panyini ba bia wo nyina duru ma ye mfa saa titi no ni ade no mfa nhye no na yem krokra no kakra na masre onua na wo bae no masa mpanyin sesabi yesuma banyasafo yesuma na motenten sabi wo bae no ma me no kra bufuo se o mentiase it's like wo kra wo tia de wo ye no kra be ma me no buofo mo obi a yasoma wo na se wo ye se bagiasem kofie na wo bae na so bi so ntiase wo so ntiase dia ene bibi asi a ye nsa firi okay ye gene sa okay ye bia botre akaba jam wata tia ye hu ne yemu ne no de wa bra hu na so ka so manafu kakra o masa se want me enafom
amane me huma de na fam no besi me gyina kakra na ka ho pa na amane wantimi asa de mo bi wi wo no se ankofo huna mane pa se me jambo je sene kakra pa na amane wantimi ya busa ko mo hene ezo ne ko mo hene pe no about you say on the papa my side drinks him jenny the end oh yeah oh for no be answer what I have had then agora on the abusa pe tight ba asuma say asemi o mayin kofi na won ko siesie ma mi so nko wo ko eye ana say asemi siesie wa say na nyi patama no yetio de di kan abusa pani say opani awu fi na say nkola wi nanka yes du nanka wi fo e kan ne ka ho bi Tabusha penny, and never to see a 70 swap so just 7. I knew Yano. I knew Yano. Sabia could Sabia Yadu. Only a 7 of the air con if you air quab on 10 to do. If I cast a penny in the fiana. Penny woofy. If you are such a no, penny nine said down Tiasemini. And Tiasemini, AC, quay born your nephew, chromo for him, pennyful chromina. Na so mesimu fie busha me mutia so da kwatra fidie so se ne busha fo na ti wona ye so paye ho abrowa ne abone beye die na ekro so wonu no eti wonu ma pani titi se kwaye urom no nya homa ntwa ma unye duabu ba fie eti asem na banda bi me tro enye konye ko fa asem ne mna fie ne mbesi esi asem ne transo die tie bi betimi aka asem bi no no ma de se kan ene etwa asimbi no na di akuma na etwa eya ano na de kansam e di sisi etina kabima me kabi e wo man mu no enye me mprema nka kawano tum ne ka rekasa ba hye ne yem obusapani etu ni papa se da bi ko na kwaji asam no ukọ asam no na me sisi ma media ko he ni ade na arehwo ni se edam ko pass ko man ko no anye bia no wonyini ne afi eti se ni nua be men ohun se nyema bi koso no wotete nyema bi na eni na adwene mfa mebu no obetimi aye bede che obetimi akoda adwene ho sunya ma adwene sunya e ma adwene wugiri te busapani ba wonti metwa busapani na no ngofom mesere meka agide o mu ade o mu abusua anna nani ani etra ni ton no ana busapani ka sama wonti tutu okonofa penny di penny ka sam no penny ka sam what is said dien omofa o ka sam penny no for penny ni said dia kra o ka no adafom obeti eti yesu yemasade ni entimi yen ewo ha yemamin eni ya baye de sabi obi de baye to so bi enim se na baye sitie ewo kram enye fe enye nimunyam eyawreho hwemame otiwo no desi yi asa akwa bia ne be ma ewu okọ na okotwa bi no de aba okotwa bi no aba okotwa bi no aba oba ya da ko okotwa bi no so beduru fia ya na enehire abushafo ene nkrofo abetratrase adan ya oyire ese na se oba ayi obemma yemre kaja na wada no na mumu sa me ma me se onna wona yin abra na nufu tegu ye no ha mani esa now my friend abushafo se na nufu agu enti he mo so nko mu di ase bebeka kwat wonyini enti ma me wonyini enti bibia ba na se bushapani aba atuni pass wo mra no bi sina nan no me yi asem na abushapani no medanase pa mami ebesro de besie bia no wo abusua ye tie kan nyina ne ebetimi aka me betimi suja gum me kan de betimi aka but sabi asam be fia isa busua mra omo na baba trase abeka yakodro bia no mane ko so kwa sorry o kwa sorry o ko roman very good eti roma for so for pani na ba abeka sama kwa abeka sakango on be ko eni dia mde ma so for no mudi ka fa mambusa pani ne mu kunu no mansa de akwa ne ba bia anyoyo ono so for to no na ko so for no bo ne yere bo no so for ne yere bo no
enti sɔfo na aba kwa obeti bete busha pani aba so ba asem na kwa ti ase na monko siesie na minia bema ojo ade na wo mu no okwa bre ho ase nkan mma unia be pani no asem bona koto se esesa uno ba unaba enka kra na ye mo no so hwefo mu a oye mu hyew okoto so bi bu maami a utimi ntwam nko ye moja di moja ne de besie no monko busha pani a ode sma wo no won transisi asem na odi pata sen kwa na beje wa ma bro sei bakasa beje pata sei de kwa na ope kwa na beje ama de be ne se o ma akoma na to yim odi akọ mu twen e ma mi mu na nya sa ebia ade odi be kọ no ebia no me betuma ba emfa so bi na fi me de men kan ko tintin bia ye fama na busha mame ti ase no fanko sisi wate na entiase nya adwuma omu to watwabra and then we trap dance at it go out some tin not it ogusi dey ha agora medasi pi obisi na no hu ogoroti pa o say kuku ha pa chezen aha o mi tu o pa chezen we tu dey say kuku dey pa chezen onu wa sema na ana mi be oh adia sa mo so e show 104.5 and ko so ni mami ko to gina oba about to so yento me kan ko medi Moses aso ne ko din komo simadu ya ba ya to ansem do so na so gu ase o enye kitua igwas me tibie if me gong wu tibia simsem ya ko medi Moses aso ye Medimosis Clinic. Within the Shaba Akwasi Jessica Mitchell, Premier Sanka the policeman, or Charger Nana, Sabre, Yadia Yuna, Abu COVID-19, and into Abra many passenger for coffee. And some over for trotro and as a commercial car here. He said, in some of the only sanitizer I am. After Abra went to scary air Jones Sancho, and sanitizer fire inside. If we do feel no home sound, the England could and family at the ocean. My name is Ruben, host of Dry Time on Love 99.5. We are not in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content. Even if your hands are not visibly dirty, don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. My name is Ruben, host of Indeed, indeed, if it has not been for the Lord who has been on our side, where would we have been? Ebenezer, you have been with us from the beginning till today. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. Amen.
why you lasted 25 years of journalism. I mean it back for journalism. Ghana phone you now so jatun, moon you now so accountum. Ebenezer don't have a dunya, multimedia you here we there. So it's nothing but praises as we've gone through these phases. Lord, we thank you for all that we've been through. The lows, the highs, the laughs, the cries. Asempa, love and joy. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. 25 years multimedia nyame unshiram wate mashaya motie oja mofa onyame twere di ampon ba tampa no onche ne munchiro no ondom no omwa no hwe oso omani nsiwi e baby biara wo hwe yen na wutie yen onkoso no nshira didi kan na adwuma chede waje ne ho sa nyina akofam etoso mienu wanyem mfie mienu comfort to baby de toso miensa ene de me fa cho ohwe me hunhum to onya me hwe ohwe ne hunhum nso onya ne hwe woni lens na odi zoom hwe na ofie no na onya ne hwe nesa di bode ana wo baifo da so ho me fa cho de be free ho ayi ne free ho ne tuba yi no ma me fa cho so fo na obo am na free afija se dwa ben na nso mo ke me hu se nsi so na so fu konfo ofie a ohwe ahwe mo hu idi an nsan okasa a wote de nsan ni bora chema mansa nyina ntia na mtia se sa konfo no hwe me ohwe ni mu no ohwe ahwe mu me fa cho wo ofie so wote me fa cho ya o kan semben me fa cho o se se kra de o join ni man crofo nti be o join ni man crofo o ka kire crofo se ebia nansen kra me ko e fen se best me free galam se na se ba nura nti me ko galam se na se no ye koso aga ayi ne ye koso load no ana enetie ni bui se emegu
and attend a unique baby. I asked one at a unique a buoy into a buoy in Yaman Quanka Baby Queen and any power force. As my cat gave up and say, my boosting of what comintino, and coming we crank or a Benedict. And a comfort hobby. If I told Davy. Ah, to confront us if you are Gala or catch and crow for. And think coming we yank a Benedict pan, one crowd of premier committee, me one kind of hearton. Somebody ben wino. Minima could mediano. What go to your good dear? A good dinner go to in the men and they are calling mammy into scanning media. Sikana go to you and what or not as a chair. One can scan our panel at the good own pass here with him wood. And yet, yes, between after Nebusano. Now, so her while you moon and yin and what a gentleman meant as so soon you couldn't. No one anymore. Fachana mecha say me konfa boy bi na me ko temakoye adwuma me ko. So di kan ba ko. Me facha. Ti oti we onyem. Me facha. Sanya konfa na kama wa ma sa de dam ye nko ma wa ma kra na nante kra mo ko school. Ni say wo. Se da o kan. Bi nyo wo. Me facha nyo wo. En na ka me be chi. Di bo de. Nti onyem. Me facha. So nya me he Paul me he. Se di bo ra nyuma. Na semu de. Asemu Zulu King pa na di be. Mbacho di bo da so nya ho. Ko Facebook no ye funu so nyuma pa be hu. Ko chi kakra na Paul Zoom ye funu ye hu. No bi aso nyime busa na wo sresre mi ade wadi kofi ko. Mfacho wa chichira to no minti hu. Comfort chichira ato. Na so me yeso. Afse me ye funu to nti ayasa de afam no. Nti atie fo mo ko Facebook e. Mo ko Facebook e Insha 104.5 FM. Dibola so onyem. I say friend Dibola onyem. Na fu original de bibia nche so onyem. Ase comfort chichira ye funu to ba bi fie mienu nie. Fie ba ko mienu. Comfort chichira to. Hey, Ewiase Mu. Comfort fie ne say o hwa hwe mu no kasa wote. Come go when judgment we ya. The hobeti nya sempa kwam gongo. Hey! Na ni se nie. Di boda. Enti wonyem. Ni se ne nie. Mfie mienu. Na brebe na onyem ye. E wa cha bra me nyem ye na mfa 5 years mu na me we. Unum 5 years ni. And I confide chat to him. Who got him or Hetama? Transcendent to us. Oh, dear, Javon and Elfun Dame to us, and Channel Cross some do some way. As one that I have no got a wound. So none of the team coach so the team made who's on Syrian. As a matter of confused. If I try from Intibra, this one in 5 years. If you a PA. If I try a brush, as I say, a piano, conform to Church of Honumti, and to me, and you know, sir. I'm so hard. I didn't make us a no cranessa meson die. Me boom in Safin, me boom in Safin, and a son die. Me find free, I say, a bra, me conform call. Make him pap. A bra, me conform call. You can't be untold from buying. And I'm a boy in Sony, did me say, Nana Dagoma, or that chame bana me buy a back. Nana Adamoma. Okay. And to sad an area, me saw Diana, me could take a shiak a steer back. Enti eno achi no me sa so da ebiem awia bi me so da no bi totoboa enti otoba akoma me ana otoba akonsoma obi na nipa na otoma me ka ho ne de me ka se bi hu ya na me otodian eboa ase ade ya chechire di bo da so ba fu obafu nfa cho da bi na nyina comfort obi a hu nfa cho we nya comfort na to ye na wana to ye da ya so minya na da na hu na so hu na moto ade a hu usto oto ne magu nipa duam di ade no oto nfa cho de ototo roro mi nipa ode ya roro mi nipa duam oto ya no mpacha wade ya ure mi nipadua o so to ni maru nipadua mu to ne ma de ne ma no ototo ya to bi wona ode hu tutu no ode roro nipadua na bi won so a mi bebu ebe bosme so na ode ne ma roro mi sisi na mabu mi nsa de ne ma sa ode ya no ode roro wa ya ase na wa ya ase ya wo ya Nivura ma confuse me ntia asa me hwe movie bi anya fa bi asa movie bi asa ni nya fa bi mi hu the border boko. Mfacha boko. BBS here. Mfacha de BBS. So for the crowd. Mfacha. Mental faculty in our crowd. Ye di asem papa. Comfort event say. Mfacha friend na triano. Comfort dey. Comfort triano. Comfort a triano. Mfacha. Ah wo he. Afijasi free ya. Comfort a triano. Afijasi free ya say Mr. Comfort triano. Wudi na the border ho boyo. Wudi na the border. What you have some so we have some so ho bono. Ti comfort baba na chim. Ni amiensa subo ba ko miensa no de bawo de di kan mo chede wade ni sa fam wo sa hwe no ahwem da be jim
Dibo dantisa. Me know you, me basi esi awate ni ato aso. Hey, kwa mgongo. Sama transport. Transna se de ya akotofa magro ayi. Kama na se. Kabiat. Mas maga krego ho na mesa na ato aso. Gozo me dio. Kwame enti Dibola. Konfo no wada. Me fa cho debi. And the old can no crest one no nine. Fa cho ne me na na me da ho. Ah. Muwana ziamungu no na abo bi agamio yi. Muwana ziamungu no na abo bi agamio. Na Dibola. Wonu na damfo bi na efre no. Ona abo amando no. Fa cho debi. Wonim no. On se na damfo bi taba no chikuma assembly man. Fa cho minim. Wonim no. Ah okay. Kwa we have obi wan so no kran so ni no bibi. Tebia ti obako. Kwa me de mekani. Ya na de bia kan sembu fiase. Wo ho na nyame adom. Oba bia nkwa hunyehiam sunsuma fam ne honam afam a na ade aseda no nyame. Dibola bibia be yewati. Me fa cho mati. Dibola. Oh Jimmy swear Dibola. O se dia no obi se ene sre. Kwa mo so bu a ne se dia sre. Ngozo. Me ntihwe o. Ne de for once me asem no me hunti me huni na me huni sa me. Me hu. Kwa me. Mo je me he me hu ade kro. Na so kan sa kire Dibola. Kwa ka se baby. Se musa se bibia boko se ai. Bibia ise se. Dibola se boko. Dibola se boko. Tizana oti insha hai. Wiase mu nsem sui. Konfo no hu. Me fa cha hu me go. Me fa cha. O wa hwem. Etinu ya na freedom se asebai. Me fa cha. Dia tia hu yan. Me fa cha hu. Ana dia bi no hu. Me fa cha so o ninti. Hu mu ne ma bebre hu. Tia nyina hu yan. Me fa cha. Ntu hu se o hwe. Sesi a hu no. Me fa cha o hwe. Me hu no mo de ba me nim sa o hwe bi. O hwe tare ben. Me fa cha tale o hwe de minti minchire. Ana se hu so hu so hwe. Tese hu tade hwe. Me se o ninti o be o hu wiase mu Wiase mu nsem. O hu mu nsem. This is Dibola. This is maybe this is Dibola. Asama do mo akwaba. Yeah, nua. Also was why confused. Was why confused. Edin. Eh fa na edin no. Aho kire timi di nima ko nipa ko wie bebi bebre. Ade o ka ne ho kire no. Ne ho kire no. Ne ho kire no. Aho kire na akọ wie ni sa no. Aho kire na obi a ukwa kutu godu awa na wani wani mfa ba yena nkutu da no che so funa aje ma che de no da bi se first no no ansa na nko so kutu sa no meni nyina no ansa na ye aje so ena ze ya am ye di sisiwe o mete pa asamado nanso iba mu ni nyina afi asamado be trafia wo mu tie wo e wo hia 104.5 FM Ewiase Mu Nsem so yankwa yo asamado osumnie ye ka bibidro ene Yoga Mama di back du. Emu di han na wo de na wo yusu. Mi fa cho me de na ye aye. Kukuru kabiwe. O wona egumiye. Kukuru kabiwe. Great chance here. Early goal for Ghana. Asamoah Gyan. Ewiase Mu Nsem de Ayesha 104.5 FM. Entisia PJ Mose. And in the sports queue nina. Ejuada akopim fiada bia. Wabra nonkron abo apramo. Akopim se promo beto. Niamfa insure power sports FM real. Ayo local foreign. Jadidi nina adi ebro. Football, tennis, anasa boxing. Ewiase Mu Nsem de winya do bechecho mu amo ati aseye. Enya kotoko 1 hasi 1. Wobeti Bismarck Owusu Bempa Ayalanka. Javier Clemente, Noah Adams, Samba, the African football expert, Richard Smith Donko, Kevin Owusu-Ansah, and Gabi Turam, the foreigner. Kaise, Jumadiana Ekoso, our radio sino, Nesaya Live, our Facebook, Insha 104.5 FM, Insha Power Sports, JCA, Marcus, never leave in vain. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say upe information football just say information bia upe information football won say abrabo ehun sam bia call Insha for no on Facebook Insha 104.5 FM Twitter at Insha 104.5 FM Instagram at Insha 104.5 FM ebani say upe abrabo mu nsem Ewiase nsem atia ahwe sports nese wako eye Insha wo mo page wo more fireman media chiri woja
Marcus, never leave in vain. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say, open information, football. Just say, information. Hello everybody, welcome to EFA Training Academy. This is our vocational institution. Here at EFA we offer variety of classes. For example, we have makeup artistry, nail technology, hairstyling, fashion and design, and of course cosmetology. Come on in, let me take you on a tour of the facility. EFA institution is accredited institution. We are approved by the Commission for Technical and Vocational Education and Training, like COVET and NVTI. So you don't just leave here when you're finished. You have something to show that you did go to school and that you did graduate. We have certificate programs and we have diploma programs. At EFA Academy, we do also provide hostel from students coming from afar. We also have a salon for the public where you can come and get your hair washed, hair styled, nails done, pedicures and manicures, and of course, a massaging room where you can come and get a massage to relax those tight muscles. At EFA Training Academy, we're beauty and simplicity. Hello everybody, welcome to EFA Training Academy. This is our vocational institution. Here at EFA we offer variety. Say dear, Insure FM, Edin Yesi Ogana, and Ewiase Mu Nsem Eto Bubuano. And phone baby our Yedin Yebesi Bia and Manu phone so. Ni here so test NF Ako 8787. Ye veto 15 pesos per udem ni ekosu bia yedbe Manu phone so. See ya kudie Mu Nsem, edwadie Mu Nsem, anigidie Mu Nsem, ananisu bia no. Yedbe bro simpro kra. Insure FM, e day. Say dear. Hey, there's a Korean kind. I say go back at him to them. Now, go sorry, baby. A patch on me, I saw the Harris. 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 What you know, Tabon Harris. Harris. What he? A patch was in Finney Bisu Kumasi. Church of Harris. Most sorry, no. Me tabo munyo Harris for. Oh, okay. I mean, has been Harris for you. So when you say bini. That's Ramete. Ukrom ne he? Pacho. Yeah, we need the moti abu no. E pacho me feel pechi number 2. So the moti abu I'm going to pechi number 2. Enyumre. Enyumre de boko. Masa mama de baya ne say. Me wale sensi. Me feel grumiensa. Me no so. Me feel pechi number 2. Na me say feel pechi number 8. Dominasi. And I'm me wallet sensing. The sensing I'm a cheesy, see I'm a debahe. The sensing I'm a near me woman is a messy, first in your table bussy theme. And my fellow bussy theme, Marco see Pierre Bark. I'm a team. The Pierre Bark on a team. No, many marble flowing. And I'm me one problem beer. Na me wuye nya be na wachi mienu no eko na wachi miensa no afi di mintin bi abeti agumi so ma so no so me je anyi
Esam se me de ba. Na man so my mitetie mu. Enso ahokyere nti. Minti me ma. Ti ne me ba kola na e din ma me. So me se me ba de me ba. Ti e kwa me mu ha. Ti e me bisa ya ne de me be hu ni ha. Na me se me de masa mo be dam. Na ma boa me. Ama de na etime su mintim. E ba ne mewu. E ti sene me na je se mintim nkeka me ho. Na dane mo ti se mitim mo ne nka na mi wu. Tientina me de ba e masa mo no. Udi ni bio. Pacha me di fuluwa. Fuluwa one sa na tie. Pacha. Ana bibi na ayewo. Bibi anye. Hu bia mia wo kon. Debi. Fuluwa wo masai. E pacha me wonu. E ma sa na me masai. E ma mienu. Aka se no wie. E se de mapon. Mapon. Sa na epon. Fuluwa na musa adan fuluwa me se musa o. We de manusim na so wo bai fo. E pacha debi. Na ni na oda bibi aya na muntimati wo. Me ni ma de koro. A sha se da ben. E pacha me wa ba free. E be se me fanse afimu di eni. Adine be ton chance no so. E be ton chance so ye mo asan kotre ne. E no ma se. Na se ankotre no ma da chance ye omo dia. Ye omo dia so omo mfasa e omo ne ba. Enso ye mfasa no ma ne ma. Ah. En chance no so na jo. Anadu de siumu no. Na oda na bia wo no edua bi se danachi. Edua bi ensi ho. Ani mu nso e. Edua bi ensi ho. Na se ankotre ne no ma de ne chance ombedi agro ana. Ana de mintimi nchire. Na. Unu yesa e basa ehu ne bo. Mpache David. Na den. Mera mitimi wesa de pai timi su. De ade. Ade ne yesa no ma no. Esu sei. Ni su no wo su esu bi kura na chese. Minti asie. Ni bato mami o ka say onya akoda o. Ti so pese hu na mo na ko Facebook. O ko Facebook a. Na wasa che insha 104.5 FM. Obi hu ni ba ko ni ka say. Pa che onya akoda onya anoma we nipa. Entu aso e. Timi hun timi denta timi bu okra na timi hun se. Apanchira ne. No wo su na di minti. Na wo da dem apunchani be dem wo su o dan so. Wo timi su ba ye dem wo kra. Wo de esi wo mpo no. Na de na bia so se de ni fe bia so. Apunchani no. For wa we dia no den. Na apunchani obi chance so de wo bi da. Jese. Abani pa cho fa ko njira bontima. Fa njira bontima mi. Fa ne ko bontima mi pa cho. Perform. Koto. Deni mi bi. Mintimi hu me so me wo ya wo me ba pim sam de mi hu sa no ma ni bida. Na me wo ba flo wi na de wi aba me so ne na de ma me. O si empunchani ni no ma nyina ba dem ho. Eso. Just ade na e be jare. Just me tini so a. Na am sene chichere. Say hu na bo. Hu. Unti bida. Na za me na okunu ai. Wo ho. Aso ne de ade na de eya me no. Oni de wo hunu bi. Me ko na ye. Ade o se ban chance so e de so bi da dem be dis say na ekofu. Chance ne de wo hu. Na so menti me na ba me so ne de wo hunu bi. So wa kukudro se unti bi na hu na bo. De bi. Fowa. So se fe fowa. Fowa wa ko yobi nam. Me ni bi da. Fowa. Me ni bi da. Uwa ni. Me ni ani. Na de na nkotre na ye don chance da so muntum chi wo. Menti asie. Esu mi de mi hunu sa be de ne bi da. Wa ka che ukunu. De no ya fa ho. Wa china so de tie na de ne tie. Ani mun ko fa do mfa super chance na nkum ntafra ne mpunchani ye. E de ye de no ma ben. De ni ma na ho ye. Just say ye kompai bo mo chire ya kwanchire. Harris for me say hunhum de mum fani agro kra. Wo de atoso for ni ma wa dago not. Kajagum, Natita Danko, my ears are
open to listen to your headphone. Abusia agudie ayira mami ote de ahye no when abusha fo ofia ye beda aguno so he was not here de di won so bacho spirit be or take your baby na spirit so timi e hwe di ka se da bi uni credit no asane credit ko phone so minti bi da you say ne shows more asane credit me who be da but in was of Ewiase Mu Nsem so live I will share 104.5 FM about your oko Facebook insha 104.5 FM I'm on like and I'm on share I'm on comment e ba keka dem mo konkosa group num and afa oko YouTuber insha TV oko motin so aye Pimside TV Obuasi Stadium Junction eko so keviat any eno hana akoto agina na ekosi sen keviat mo akoba kwa me jesu na yakoya no dia akosini abawa hana ene ne mane chiremu a sabi omotena asia ofie dwene ho che gidi omo we mu ntina omo de Mr. Asare eba fidie mu na sade yaka asem na kosino omo nso so omo agi atum omo kwa busia panyi ho akotie de wo no so anum nsa maka no masamba Ewiase Mu Nsem ehona asem no wono ehona asem betimi asi no nti ma me ne ma agi atum so mfa ka busia panyi ho kwa me pepe tate ba ho no mo nkosiesie amaka mo samra sa na ye no sa no mo kraka sa na ye no esa ba san se mfani de ma busia panyi sa pepe yeso timpada jaso hello no kra no kra sa yeti mami asabe bae sabe me ne obi a eni ama ne so ai obi antu nka bae me ne obi a ana me de bada mo me ne me nana adane eti wo ma ba se ne se abusia pani se ni a me de me ntimi antwe mama no wo pom ti makwa koti eti na amaka na sa de masam ne se te bia sa amaka sika na o kan no ni nyina no ni na ntwie no me ba sa ba da tabote wate yankopon na isha wo kwa mi scan man ntim biem na o se scan se 50,000 and can iska 500 million o kan na o kan se na me o se million ha ba ku num ni na ntwie papa aye Kristo dira kan Kristo kra ba na ntwie de sabe sikan kra nya na ntwie se sam di ja me kra aye you ask for some computer to be kra why do you know kuti abuja penta ati ba sem wate okona sa amaka sambra wate ajubre num na didi wate didi good na num kakra wate na ebesa shia why yame enka ho live or ideas and trouble so ensure 104.5 FM nti mo amuti ai our YouTube Facebook and Pimside TV no mami ni magia tum se ko shabu shepeni na ko transfer na amaka dia ene 500 million enka ni scanon ina ntwe dia se te bia no obra Frank Asare what and there I'm not going to no beje eno mo akwaba eja na ho to say ya mane som kakra wate yo mpa cha mudi pacho ya fema blata mami ablata di mfie say pacho me di 57 mfie aduonum enso pacho e ma se no produce mami no nson ma se na me ma say ba ko firim akase no wie ma wo wie ha pacho say se no wie se banyini wo di mfie se no wie banyini oh ya nyesa ba bo si amu ni ase nori sempo anu anwea na ne se si aso wie ma ja man kwala no kwala de hin we na we weni ya mo so to aso ai luta eno pa chokwa sorry bay rumai achai sami am daguno so mu na de kron no da suramete na juma na ayo ba so me yefum juma fum yai ufum de ai mi dia ekoko o me jase ai wa panso papa de wakam na no mo yesai enuanum no ai enuanum ma me no wo twi so mu ya ewu akatere ti ebe du so adu kura yakupo nyankan jibodi atu ni Ewiase Mu Nsem ya dia utie bacho mi tie ebo amansan mi tie papa me da ase anyumre ma me ma se ma du ha ampa anyumre di ebreo em sem fi kokofu si ase ayo se ani o so da e tenu ka se kwa me go yem se free man po da me so da e bi do mi fi si ase okay na hore ye jima wale ya me wale ye etim papa ma me na de me koye me ni abrewo no na tia na abrewo no em se na ba ko ha no ti me ni mi kunu wa na ti sa abrewo ni su na me na adai na o se kofi abewi amagudie na me se ei nana
ɔsɛ akɔfi afum agudie nyinaa ɛne yɛ kɔkɔ no an kyɛ sɛ ogya yesu ɛne yɛ frɛ ne baba ko ne yɛ bɔ na mane etunu mu ne maame yɛ ne sɛ akaye sɛ yesu efie mpanimfo yɛ okentani ade sɛ meka sɛ mesa de asie me dɛm hɔ a ɔmbɛsa bɛfa nti me de besiw ne ukunu ɛdɛm na mesena na mate ampa maame ne twene nneɛma bɛgu me ne me kunu dɛm ɛme yɛhwɛ nneɛma no so kɔ akyiri nti maame ne yɛ mmerɛ maame ne kɔ ne ba hɔ ɛwɔ asen kuhyia nti maame ne kɔ ne maame ne ntimi ama n'akyi a mesia sɛ obiu ne maame ne di wuye nti wuye n'akyi na ne ma ne bɛfa ne nneɛma no to mefa ne n'akyi aso mo kan sɛ maame ne wɔ agudie na me mafa agudie no ɛso ɔmo keka ya ɔmo ntimi amfa mama nim na nka me bibi agyina so ɛso ɔmo yɛ ya me ɔmo ntimi amfa sɛm no ama manim mfie nwotwini afa matra ho a mahwɛ asɛm na mama nim na magya akyire die na metimi ba bi eti ba sɛ na wɔtwe mienu mu ni na me ba wei ɔne me papa no wɔfa ase baako yɛ adwuma baako tinkomodidi ma no bɛkyɛ sɛ wo maame abɛwie yɛ gudie maame awie yɛ gold ɛna ɔsɛ ei asɛm mo keka mo kantie yampa sɛ maame afa gudie ɛna ɔmo yɛ bi ne yɛ ho kyiri yɛ nti bɛbɛ ne me ko sɛ wo ante sɛ wo na gold no wafa ampa ɛna wo mo yɛ bi ne ɛna me kɔ ya esta mo so awia no na me sɛ ei nti asɛm mo da ho ka mate ame me wia no de akɔtɔ me ba wo de akɔtɔ kai ɛde asifie na me so mo akura ase ana me be frɛ me na me sɛ ei asɛmi wo mu kuso mo keka asɛmi asɛmi ha me ana ɔsɛ ante mekɔ saa nipa no bɔ me be amane ampa me be kɔ hɔ ɔkɔ wa nkɔtwe saa ba no kɔto ni nua na ɔde asɛm no kyerɛ wɔ mo saa asɛma aba no ɛne me be no mo prɛ so pa na ɔfɛ ma amane na me sɛ akɔso asɛm de akɔduro no sɛ me yima no ba bi anya yie asɛm no so akyɛ enti me so me tie nhyira pa me de bɛkɔ na me de akɔto wɔ manim na atiefo atie bi ni atɔtɔ adwene ɛde yɛ frɛ busua no am sa ha de frɛ mo mbɛba ne nyina atena ase na sa de sɛ mafa ampa ye behunu sɛ memfa nso so ye behunu na me de ba mama ne ano no ɛna mo akɔba ya eja wodi ni bio afɛ ma brata na me abrata we na me mo akɔba abɔ no nkron aba wonsuma du num mentoto pa kaka da wonjire wo zama babaje gansa kakra no mo soko ban pa me kurufum na me baje gansa kakra no mo kuma wu boduma se ya modwe ya bra baje gansa kakra twase nyu ebuda de afen ya bra wo that's ramete ya toto pa kakra cheme ba wura ye Dr. Sisa so ye jamesa akodi nkomo eno tinonti na ba wiase mu nsɛm so me ba chawan ye se abusu agudie wafa mafa gold sika akɔ mi so mi hu bi mpoda eno papa kai ka tuan so wodi nse mumfa gold bia papa me ni ma de krompo mumfa gold sika akɔ eno kan kro mi go ko me ni ma de kro busia so afa gold na ato ama obai na akoto taxi ai ni wotwe eno ntisa davida antisa antisa ibusa impression antisa papa yo me da se na me hu se wachi pe opani bitu a itiwu nyina yes snow to abrochire white pa ampa cho de no me wo fa no yese me ko fa me na agbocha di ye mama ye ire de onso ba wiase mu so wo fa mu akaba se ho ya de na de ote kona mu onso e hwan o me ba wona ko doctor asi no otoka ni kuna to e nya gold sika boy na we so e oro so ye me ba o ma nyina ko fo nkwa nkoso zuhera nim na ade minimum zuhera nim nkoso caveat ye modo ko mikaka ho na fe yenda go no so sense asemu yasem ya ano bedi abusuo go de ediwo ba mabo nsikan ikisi abusuo nim nokore ya hu mi pen tie no ntem sikai ka o tie so de nse caveat yankoi kwame ya kwadi ani adru India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace misraw tumi nyina misi efri India na tumi ni free India misraw ni dosopu ni nyina wa India Spiritual Doctor India tumi na bom sai bom obudu to no ba kwa India ai kwame dia sem na ko fa bra mi na mo twele no abodi afanyum no ka ho kwame the whole world the nyum bia no ametu ato amenasi adan no this why I'm in two opinion into India no no mo twele no India twele ye gugum okay ai enti kwame India doctor Charlie iskiti ava Charlie onti bidao
Awe, yɛne wankɔte asɔre o. India ni bi ɔda bridge so agɛ bi twɛm are kajare ho asɛm naba. Edi kwamu ni joko India. Then to aso. Ɛna akɔfa tumi ni nyina ni dosopu aba na tena na deɛ ɔkani. Wɔsi wɔnom yɛntwa akokɔ yɛnkum odwan. Yɛnwe be sententa so mu fam deɛ ɔbɛwu nyina ne incense ahodoɔ candles different colors. Ɛna afei so kra no ukoduro wɔ spray ahodoɔ a sɛ otutu gu ho kra na sunsun fam. Wankasa honhom ati mu no ɛbɛyɛ de na yɛ nam. Ya bɛyifo ntumi ɛno ɛnto wade. Da so basa ne nyina India sebra. Obi kura tie me ne de na yenkuda wawo abofro timi nkase ontimi nante ba bi watifie de uda no adwonso obi kro timi mfa afuru eno awoba bema obema ya fiafia se dadoa ewowo ne nyina India so be na yeboyi sa bobo ya no gonoria se Felix obetu ase ama obi kro tie me ne de na kame se hunhun bi be hye ne ne da hunhun bi ware no ana promise and fail obi atonsa no mu ntentan ne nyina India sebra o se love me alone oba ne be don kwa na be ma no atena nkwa ho me so hine be India doctor ahine makoko 18 kumase no oboase kwantempon so oye adwuma ya wada efiada e na memene da the numbers ni 0240 55 3682 0240 55 3682 and 0208 297825 0202 0208 297825. Dr. Lawson atrasa diagnose so yade abupa chokofa enu ahodoba etu yade ase yedi kan law care mixture etimi gono syphilis infertility bilaze ajuso moja esi yade odenche nipa no kwa aseka ne center board atu afrodia sisidia enkoye bebodin udi besesa Ghana for the only one and after chlamydia candidates o de pua e man munya hwe yo de begu. For small get the idea, Jimmy Kunu, how patches say, check yourself, fix yourself, what it has what fixing country, no. What the poor can be a prostitute, just on them, but the other country, law care mixture. I come on show, now say, why I can sabroso, on your law care mixture. Delay man capsules, that money you could do home, Bama of the free, Bama Simi Joshua Ubreni. Ubreni Bama. Money mwase delay man capsules 18% cancer pa sa kese sa uhuru sa den modi anekwaje delay man capsules moja so kompa magaraja adacha mo piafo ufo bambara na mpotwe onkwa odia ye praise odi na muani ene nkosuo ne nkosuo oje fans delay man capsules loss in herbal mixture work out diagnose moja ensure to gates munyina choki tata rough japan tontom na wonma nyonyo no me ya utipayo ukohwe muja na malaria ebacho loss in herbal mixture isi yade na yefi wonom menstrual pain akosha wan yesi obutu ase na bosumi aso ya koji akatwa fibroid ka hobe na afei so pese wono sisu so diabetes tetewa loss in herbal mixture Loss in herbal ointment. About your young massage way, young fan to show. Adelcia, who the nene part is Samson, and Pompoka Karubi Kakaja, Nantima Pro, Unia, loss in herbal ointment. Now we are Jumadeno, Kankan truck pusher, market magazine for Master Musa Ustaz, on Fania go crack. Got it lost in herbal ointment. You told me, Colinat, Misty, Danny Herbal, Ferdimens, Have May, Apidang, Sawa Herbal Santimampom, Push off my 0242 133 577. 0242 133 577 0248 61 9999 0248 61 9999. Kwame Ekuafo bre anu nti mesra sabre wona onim di okua adwuma ho mekyerɛ Ministry of Agric ɛne asɔyɛ a ɔmohwɛ tutu kua adwuma nyina ho no ɔmakɔdi ahyia na Kwame sesei ɔmo de organic farming aid bia badwa so a nokure ne nyameanum kua ni tiedi no na fa ho bɔ no yɛbɛsi okuafo hene na wankasa okua adwuma na woyɛ no obranya kwada ebia na uya banchikani mankani na obia bayira sebebo totototwe na fei atosodia sodoso na kokoya sodoso a ewo odo ho ba ofa organic farming aid abedwa so na nya bi na to pete mfudia na se a no kura ni nyame anim adanse ebotwo etimesre moamo we di chese wankasa wato sodia no kokko ni nyina ebekunkuma mu nyina sanso so ene basa wankasa wasase no ebe very nutritious na chese nyane nura ema aduane no timi boyie no chese bi betra sase nim umpewe na apede ben etimesre wo agrochemical shop na ni wo fa abohwi na kwagine do sopu sanso
na akuafo ya mo nso mo pen kakra kakra de mu dwuma mesraw wonya bottle no ba akwa kitikiti bi ebetimi agu asase be se 2 acres so na fe niam de dana akwa ntumesre idoso puo mo hwini ankwa hen BK Agrochemical Limited ne nchemu bi atras no fra panimfo 0244 233760 0244 233760 nipa abochenku adan yesi phone ayira ya phone ya yehu sa me na 310 bi gaga bi 310 na su na so papa mu dudu ya phone ya yehu na di asem ni yem fe phone ye fra ya na vibrating or baby baby yeah na nkoso eche mo wa edofu phone ayira wo mim ayira wo mim ni esi ehwe phone say gas ne ba ko phone ba fro no afa hye ne baby on fe phone ya eche mo wa edofu Samu wa edofu ahu mo wa 310 me say eche mo wa edofu omko jiro ba enu gwase aka no ya pacho phone is in your phone. It's in the say phone iPhone. Not a quality phones. Come. Your phone. Your phone be an issue. Before a salala phone. Clinton was a messy fabulous. Missy phobia. Your phone. Your phone be an issue. Well, because I share one when you're no one fair. Now, because you for Bazabia, we part to make up for Franco number 1. Franco do your Alcatel, Apple, Nokia, Techno, XTG, Samsung, Infinix One. Wait, a free sugar from so. We shows yes Dabi because honorable phone with fatawo Franco Foreigner me bacho your satellite TV Zenith Skyway Nafe Asano your SD card chargers pen drive power bank USB cable digital watches mobile Wi-Fi Franco to ajabancha awadum Wi-Fi mcheho Malcolm Shanimu and a Prudential Bank Shanimu ku Falkland Shanimu bako ho na fe kijia new market bako so ho and Franco for business quality Mamadi Aneko Franco Ashe na Benyabi 0206 310483 0206 310483 0245 232091 0245 232091 Muzu Eba Clinic na Samre ya Druda Penny Dr. Mr. Obama wutie me ya omema ye chese ho atechema uduru mpamu a ne adu anuma ye fom Mr. ni nyina no ko Dr. Muzu ho obi kura tie me kamia se ne bema no okosie numa ani na akani ti atofom ayese kokko no mesew ma ba ma nyina so se bode a je ye be dwa ba mbezie enti mesra so me ma yem bibia be de na akwam Dr. Muzu ho ne ye ko be ma bi wo kra ne hunsu agene onu wagye tum so otimi so ba ne nyinsen mesrawo hunsu agene nko ade adu Dr. Muzu a obema hunsu na ye pika na pikama na yese kokko no edu dia den kra yese banku eti atefa mo ba na wo dia no ho a oya abortion kra mba eti mesre wo kasa Dr. Muzu de osoko na obi tie me ne de na ye kokko honam yaw na honam tum ye hwehwe na agya ne sisia de na ma husa ne wontam no ne nyina Dr. Muzu tune nzafrawo amuzu garbitas wo dwa so mo jan be de afisa ne amuzu kaya babites no so onunum bia ebesiesi oyafrunum stomach ulcer esro no obi kura tie me ne de na kamia ese eye honam ya sisia de ana wo de no kra no honam tu ya hwehwe eye amuzu pia ba Mr. na meka mfama amuzu ba Mr. so odwa so ti dia de ma de ne John dis nyina esro no ehini ebe hu Dr. Amuzu Tafo Club 600 Kumasi besraw ejremu bia no no fe Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743 na chem na ka Dr. Amuzu was a mauzi nya chala woboni anmodo na boade pa woboni fita wa fiadru ndi ose tabaya tabaya we will see Tabaya. It was a Tabia Herbal Center. Tabia Herbal Center. A Gibroni no. A Gibroni no. Okay. No put your tranos Tabaya. Tabia no. When you got to him, about your finna Shannon so says Tabia Herbal Mixture. Tabia Herbal Mixture. About malaria therefore a titi war. Or not to Nassia dear a transmogrify precope. You might
Oh, compound house not here. Okay, since as well. One now here. Never pum pam. Who been here? Tabia herbal capsules. Tabia herbal capsules. That's a should be a non-webby. You're too pretty gun for Nana. Danny Herbal, room, Ferdinand Scale, Kleinack Ashtown, for 0243 686861. 0243 686861. What for say how it a bonzi and patcho and numbi wati. Also, Marco Danova and go wati. Alaska Star Enterprise na samre yadru misrawo omu ye super crazy discount na say omudumadi omudi nyina o matete so say hwi etimesre ebia na wutie me efiewura wasi ufie awie hotel ana akra no restaurant na pese obie sport ana wankasa wadi atum say asore na motie asofo mu nyina ye bohwe ni akwan Alaska Star Enterprise ne yakwanya quality and original wallpapers ne nyina ne say uduru Ghana memu ade a omu ye Ghana number 1 so distributors a bad quality and original wallpapers a honey echo it mesre say nyina ye moshi na no ma himfie nyina we different designs different colors and then fade and never the dana kwempa ya the blanket is out don so bedwa so ya waji tum so the sensen ho no chese ompoma nanim apro nanim na ba biawu ya the 3D opposite design so ba eno so one kasa floor no dan wura mu form no ebe ubesiesie ona fe obi obewura dan bi ode ani die mapama wa Alaska Star Enterprise na so ko ona kira kwa wan Kumasi adum ya ne bo sa fam die anim hwe sanso na nkran your tiptoe lane ya ben circle more etremu bi atraso no so Alaska company for 0554 114878 0554 114878 Abrante way yefene intwabia.com Mamadi akọ Montesu ko chabi na yo finsa wo ba ni rada be se no nduni fa no ba e obaya da ata budi akwa bowura jade nya kitchen o jade because abeti ase mukase be ana bonsuasi bonsuasi no mukase nya kitchen ya be fukaso mukase ne kai odin safa fa wa no hufu no se da sramete obaya de wa no tra from trading them wa kan ko ya wo hu odin san na mo no kun antwuma de kwabuchi aho watwe besi na nimus e de agware light super nkasa esumo ho odane ntwuma ne James material egu fufo iso na akwa ntwofo de abontwuma no amene ave yo kopanam no Jesus ishara dum watwe ne tai watwe de identity ata makacho na de nam na akoto ya medwe ntwi ata and your freezer de make a alamo bites na bawo alamo kasa preko and two person obi anu me titi akari do preko pe abefuko aso ire duro som say ko enam so ekoye na fo me de ma disu di form wi awie pe yo kama e ma si so ma fieti wa e bra ho kom paso ajago be praise him the Lord Jesué that's ramete if I jump for jatum scientifically evaluate for functionality safety and quality authentic of habitats no ne alamo bites kan mo fuisa bia wonyim design ta bonzi amba cha enumbi onso unim previous so alamo bites entwabiwate kwame alomo di otwa bia ntontom kura suro na mo nyadua ba mesa na sabre me kan fodi ama ho ewe nyadua ba center omonsa no aduro na no kura ni nyame anim unya nyadua ba mesa na no no ma wanu ma tuntimi ntibi ni wanu beto so eno sa na ba sa banche kura de wanu ma asa udifo na obi kura tie me ne de na kame sa ye honam ya jaundice typhoid fever ana wanka sa no 3D ade ma de an fever attack wa adura me kan fam awie mrem ye nyadua heba mr nunum bi na nsiesiu ni do sopo mesaw no abohwi no awura pharmacy ana heba center bi ebenwo na mu pene na kam dia ene kanji heba mrom Abidjan house asna tonsu Monaco Kolnak heba Ashtown Dani heba mrom Fredimens Keu Habme Asafo afi PFA enso so ewo eye tafu new road mesaw ni do sopo no afenya dia heba center panim for 0558 565890 0558 565890 Kwame dear me di wieni
hwɛ ne se mu amaso am ne so no mabra mo mra me nkyɛn na magya ho me awurade anu asɛm ni etimesrɛ how bi awo mu bia ne last stop mountain of victory asafo na mesrɛ sɛ yɛyi na watwem yenu asi hɔ no ma yɛyɛ Kenya nsomsronko ɔmo mo kɔ na watwetwam adanse sɛ de adwuma die yade no eduru die ade na yesusum ade a ne yɛgya de ama prophet Joshua Barnes no mesrɛ wɔde ɛyɛ na watwem yenu asi hɔ ya wɔyɛ Kenya nsom eti adomdom yɛ dachena ano patututu na so no aduru ho ne nyina yenkɔ na yenkɔ di mpa yenyu sampa yempu bi mu fom na ne dwumadi a dan so kra ne sɛ wɔse emergency ɛde atumi ɔmpa ɔnkɔso ɔmpa oye ɔmpa ware ɔmpa akwantuo yɛtwe ne ba na afɛ senti a ɔhaw ɔsɛ wɔ wɔde ɔhaw ato so ne nyina na afɛ yɛde na chiwade aka no ɔma wo nkyɛ biem etimesre biabɔ sunsum bi ware wo ɛno kra de ekoko ananim eti sunsum yade bia yɛkɔen atwema twade Joshua Junction Mr. Ojan found the Prophet Joshua Barnes, the numbers 0540 447000 0540 447000. Medasipi and as you can see, Pachonia every night, every news was I want to be as the other. Then San Boye Park, I'm going so, and Chibidom there, when you had the crowd. Okay, Mammy or Tia, send a bush that's what so I go for a bush, good year. No matter no so who good be offer. I saw for the money back to taxi. Also that be Nicola Tomano. So same way, esi enfie ngotwini. Na so mu gusu na otweme ni, omni tata no so fa busia gudie. Ebra won fa bibia. So si biase mi samfo momo no. Me tobri kan mako German sounds esi a wa chance na mako din komo. Lina energy tea. Ye no mi nya hode. Hello. Hello. Eno what is that? Eba se radia me ho. Oh. Ede mi ase. It doesn't be here from so we are seeing some so. Only no ata. Ambasa wadaroma. Odi ara no. Iba se no for ba no. Go for ba. That's what they are calling commercial for busia gold. What's up to say? Me so. Wadaroma. O ka se friend. Ensure FM Kumasi aja usu na kasai. But Martin. What did I do tech? I'm going to take far from me. Dabe no. Some my church room. Dabe. And it's what's on the bench now. Dabe no de koi. And you lay ye e wo mi kum. O de asema ko tech anyumre. Ai, mini samu nyina na bae. Eno, jasoma me. Asema so de akobi baabi, so de ba. Minko baabi a he ya na mbae. O so mfa ko baabi a. Okay, me de me tie na omo so mom ka se free tech. Insila. E ba cho enye utek Ensure FM. Mate, ejamate. Nti obetuma chema na asai so ba fi acha. Me pa cho ma chere chirim. Me chere mo ne se asem no ablewa na wubie ba nwotwini. Ye nyina ye na no no. Me ye me maame. E no nso ye ono so ne papa. E maame. Aye me wo papa no no. Me na no first born. E na ye ono ne papa no no. Ye nyina na ye tie komo. Ye nyina ye nuafo. Ye san ye busia se nyenchen. Ye nyina edidi bom. Na say edumre bi a me na no no otu kwan akwa asen mem eye kusia ho na de ba ba ma wo na me na no no yare kakra na ne ma me nso so akotena ni mele so anu ono wo ye kuya ho no enti me na me ne ba ko mu say oni ne ma me ya kakaka no o bla ba ba ko ne ba man ka so wa ba fana ko no akọ he ne yale eto o ko do nim se o kwa aba ana wo de ne ntoma Nonsense so. Ne baba mayre. O ka kire o mo se. O pese nya adisiedi ana se bibia fi ne nsem wo no wu a ye de asie. Ti na se ba ko. E de ntoma ne ne mane ma ble. E na ma no. E na me na ma ne de ne ma ne agudie no wo te kire agudie so. Adiem e de ka ho ma ata ne se. O ko ne ba ne ho nti wonye nto no ho na e mo ba abaje na ade. Ena me na nanu koe nso wo di fie bensia ho wo che ho etiemu wo na ata no epa me na nanu nto ma ni fla ko mu ho ana ko mu ofo mu nse abro ne nto ma na ata na pa mo fo mbo bi bisa na wo se ye ne baba ana de nto ma na ma na eti me je se wo nto ma ye wada kam a wu a se se wo nto ma ensia no na tre no ana ye nya no se se me na nanu wa hwe ho ama ne kasa na wo na taas wo na bu eti waka dem a wo timi nsole emu wo na na blewa no wo da dem a na chese no aye mre
what's in your because no one you or 100 years since I know now 145 years. If you know, say what told me also woo, Nana one into me. I know because I know if I say. Said the other way, see ye, dear, and you're finding quality cool. And share I say, somebody can say, what? About on what told you. You had more chance, so better about him. About our time, or Janumra. Oh, I know so now, and I know Jennifer. Maybe I saw my say, name on a banner and one about many minutes on the river. If you know, yeah. Maybe I saw you never to me about. Munny number to me about. I ain't never to me about. Matthias, I don't pass a new question. I am low. Matthias, that's Ramit. Matty, me that's if you so like I say, why? You, Namika. Live, what just until about so in 104.5 FM. Me see a some do so point if you. Anyway, young fan could what it. Oh, you. What you know, or send dance for me in Eba. Do you fight to be earning? Ding Koda. Oh, a chance and shout it. Me search it. Yaman coming now. Mati, Munkoda high. Mati, Unkoda. Says a young column in a crown. Nina Wadi, a German transit. And a year. And the part theaters, the part trainer. My message saying. Was it soon be at Tatian? Now soon sumuno, it was a credit. Hey! Uncle, what to be there? Come in, Jibida. Soon to be sending credit to. Some characters are, but not so soon as an enemy. And Tibby da! Now you were to be a Simpson, so no me a commonly naba, and Dr. Caesar say your bar, your trosso. Never me gone. I never saw my cover. It is so good now to say. You are don't soon to be that. Dabby, me come over Tibby. May have cry. Maybe I'm not where you do empty. What be your what about the bridge? If you tissue, but can I ask it? Be Nancy. Yes. Casama campus or Tibia. In Chief Tibby, we are not in trosso. We pa. About some Patronia, Lina GT. Num, at the bridge away. I don't mean to the gong. Frenchman, so watch out. Major Louis Falakan. Hotel eya hohoje bia sonko asantemantam ha wodi kan eba no se yen krokro hoho odihye bia wodi obuo ne enidie ena eji utum krokro kama emo enidie ewie wo peye adam papa emu susu nemu efe swimming pool papa bi ena ewo ho ye wodi esomwo eba ne nuane ensan hodo a ne nyina no Rexma Hotel edibi esom omanfo na meka die na majade wo himpo eba na car park papa bi a wodo ka besi so a security eye intact and no so wadi mu kan na swimming pool no kra de don't go there obedware am woni age esense mu ye clean etwe ye niam nyina ededa na kwan mu our Rexma Hotel eno nti yakoho na kwaji wani kwotwe weekend one time what do ho na onbrambeda Rexma Hotel na okwa wodudimpa ebe korere ho metra kwan enwo odene ho kwada so oben Pokuwari Senior High School no pay anase free 0553 507 471 and 0551 48 3064 na Rexma Hotel on Jewoso Rexma Hotel ahohoje amparibie jam nyina me koda so di fie nyina so fu kan se na kire waka cha de hu ma de o mo nde o mo ka na so no o kan say ade ne de o mu ntimi nka se o kan say wo mu hu na so ade ne so mu ntimi nyu ade ne de o mu hu no so fu kan say o kan say so fu ne de o mu no o mu de ma ayifo no na bi nyo de ma ayifo o so da o ntimi na ne ma bi hunahuna waka ye so fu ewura hu mu o se ye dan ane de o mu la o mu ne de so me nko so ne mo wura hu mu me nko so mu wura de fo wa o me ma me nko so mu wura mu ibe da wa de bra ha wo fo wa mo wura hu mo wura what I want to be na ampu chere no ma ne ko de o chese na so ka che ha so fu no wura hu mo wura de kro maka ama o mo ma me kwatena akwankyere se ma me kwatena demo asori de na me da asori de ma abofra kitwe nsu to kwa me de ne nam edansi won so mintimi nam enti me kwatena asori de mo ho me da asori de mo hu mo na asa watro ma asori de mo ho ana me se asori de mo mbo na ma bei na hu ma sa ba asori de mo de ma sa
tie manaba ame fra mo tie kana we de mentia se kra ye de asem ni wiase mu nsem doso Why is not Bible? Are you my choice? My sin is not my son. It's not that he made back to you. It's who I say that. On my sin is my imagination. My sin be silent. Oh, my sin is me must be silent. My sin be silent. Hey, you. Because when could you yanko jaso kwami na we dia no de yanko jaso asembe sie se ko jaso kwami ye ko jaso ya asemu Angel Dominion International sorry hold na mako pie we Angel Protection Oil some 91 and 23 aba jaso se ko ya pie pa jojo no empatiwo susu abusuam obua be yiri nyina afiri honom spiritual attack spiritual marriage yiri nyina afiri honom adwuma se no mko ya mo ne ko pepe ate What am I saying? Basa na transmogrify na kwantu na kwasi ebien ntantem. Ope favor Psalm 23 tifina kwe Psalm 91 ne 23 mainu akajamupa titomrika bra nshira FM bi wa poina esapo kono go kin Solomon achimoda antiakobam koko Germany Frankfurt Peter Osemens and US Virginia Roxen London Mitcham CR4 Lady Ho Benny Street 91 9000 Gent Isaac Yabotin enzo and odi for Joseph Mensah enkodi Asia Okuma Etimetim Tabum Bola Junction achede bocho for 9 semno ku etimesre software we discipline etimesre se nyina kwaje mpa we he obada ko so adamfo obama yakete amana boy is a VIP of classes for example. Hello everybody, welcome to EFA Training Academy. This is our vocational institution. Here at EFA we offer variety of classes. For example, we have makeup artistry, nail technology, hairstyling, fashion and design, and of course cosmetology. Come on in, let me take you on a tour of the facility. EFA institution is accredited institution. We are approved by the Commission for Technical and Vocational Education and Training, like COVET and NBTI. So you don't just leave here when you're finished. You have something to show that you did go to school and that you did graduate. We have certificate programs and we have diploma programs. At EFA Academy, we do also provide hostel from students coming from afar. We also have a salon for the public where you can come and get your hair washed, hair styled, nails done, pedicures and manicures, and of course, a massaging room where you can come and get a massage to relax those tight muscles. At EFA Training Academy, we're beauty and simplicity. Give me a relationship, now let the damn Danny. As a relationship, now let the damn Danny. Zero Goronia, Macabazzo Goronia, but Catania would have Tibabu as on. Zeverco Dunazo, Yagima Amoko Dunazo Molay. Doba. No more cover. Yeah, Jamie. Now, what is that, mommy? Me pasha radia do me hoye. Yo, me pasha wudi. Me pasha mi din de Helen Oforiata, mi fie din so de Amohu. That's ramete. Me pasha what din fie say? Me pasha me wadu osia mi enu. And now ko asore be. Me pasha me call the Bride of Christ. Adwuma be na ayo. Me pasha me a retired teacher. Me pasha worry. Me pasha ma wari ajai. Wo ma say? Me pasha me ensa. E ma say na me ma say. Me pasha me e ma mi enu be ma ba. Anuanom so Anuanom so eyo ba ba. Wo papa ti ase? Me pasha wa free. Wo ma me ti ase? Me pasha wa free. Yo, me da ase. Jumadi ato ni Ewiase Mu Nsem e won Nhyira FM ya wutie. Me pasha ane. E boa mansan. Me pasha e boa pa. Sebe nyansamfu ne die. Da bi nyansamfu wada na yama. Yes.
o men kan go men kan ensai me kyerɛ sɛ nyankasa o be kasa betumi sɛ adofo nyina anko Facebook no mo nhwɛ ba bia papa na tifia dura e betumi kura ba sɛ abusua atwa ntrato no so ni mfie nim no sɛ so bia atwa ntrato e be gya tuma o kwame de na busaboni be gya tuma are kwame da bi ho de make ni ade de mu adanse busaboni mpacho abrante onim ba bia na onim what the girl David Uni shebe bia. Kwame, o mama no nsi be ama abusa panya be. Onze na no papa bi ba 70. Na make so bitma to dey. Okwe to so bitma. Abusa nyanka say na. Kwame de na me kan say yen sado fo so mo nko Facebook no mo nko hwe ba bia papa na tifia dura abusia ka sa asem wi. Say ya ampa say nya ampa mo mehwe ne bi. Kwame sa na me ka me ka bone. Ah ne nsan twitwa sebe. Ina nya de twon chon fanyiska. Na no so ho no sabi wonyam na afa ade. Akwasi kasa. De ntia o kasa ne say Sebi say ampa some kan sebi ampa baby ay papa mpanyi fie duro na ebia say ampa sebi antu wantima anyere nkora no ho na bi ampa o de say ampa ma ja ta ba we nkora no munim kwame na we yenya ne gateteo ye na bia be ka bia ma no ye kire se asem ka ne ye ka adofo ko Facebook no mo hwe ba bia na tifie dura ampa so do be bia sebi mpeda sa busie ya anasa swaye sa ade na yenhwe babia ne mfia dura wadi sa ankora asem no anu so betimi abasa kwame santini ense amanfo nko Facebook wadi sa ankora asem oh kwame me kan mienu me bona ba so de wanti me se ebia na abusua no etwa to no so say ampa se bia wadi koku akosia wa na akosia se bia se wa anko de ne bia nkora no wa no bebe wadi obetu odia sa ne ya kan mienu boko de kwame ya kan mienu enya no sibone papa yi de waya me nani sokọ no yo be ka fun achem kwa me nka abone me kire se adofo ko Facebook no mo hwe papa ni mfie kwa me wote maze o mo hwe ni mfie ba bia na tifia se ko ba se video ma ja won tu na mo boni bia nwu abusia ni ma se nko diska bia ana mo gu na ma se asa chance mame kwa me asema me ka bone ne ka se mafu na aba no awe na pia rasta ko ba rasta ma ka bone opanyin asema wo ka no seven preduasa asemi bi kwa no yetwa bi hu de dance but can you feel ntino kasa no adwenu mi ne seven preduasa de kasa mafu na kasa no ai piaro me so asem si atobo asem am kan kwa me da bia kwa me pem asem sa na be ma akokwa 78 years oso obeje me get tie kwa me ma ka boni o ma kan mienu but wa ma papa na adwena kosi da bi rasta na kasa ni kasa mafu nya abotire visa o tipupu a obi okay kwame me de matipupu na me obi adi na me de na me say adofo nko Facebook no mo nko hwese papa yi sabi ba bia na tifia dura abusia maami wa abusia ni mu wo ka se bia nya no kra abusia pa nya nkasa edi se obi abusia mu asem na ba na wontin abusia pa nya no asem na asem a wo so wo ka no me ne wonya adwen kwame ne o de ma jankasa na una maniyo rasa bidasi rasa nya buta asem si adu na wo asem a waka okay rasa bidasi fa rasa bidasi rasa ka sawi good rasta dia asem mepa rasa ka asema wo so na fe me ne ma ni nkomo o ma mo kaba kaba so ho ye enfi mrante mate o mo de sa mranto asem sa kokratipa na sebo asesite ko chi o mo hwe o babu mu o ma na sa pi haro o mienu na sebo sa jata chi o mo hwe o babu mo mama kama ma no so ona ba so di fi sai Edi osun ngoti. 78 years. Oh, okay. Ona ba so ye djuma bayi. Ba so na mi kuya ni. Oda so kuya na se wajai. Ni di o mi fi edure di kuya be. Ahode na eso atika kra. Se bi afa pa afo won hwe so ma wan tina mbusai. Yo, ona ba so won worry. Ba so mai sai. Mai dumiensa. Ana o ka so bayi. Ko matedis. Eda ase. Wan kasa busuan atabru abesi Ewiase Mu Nsem so se busuan japade e koko wan kan tobia wo de akwaje 70 million nesika enka nesika 70 million and nesika 7,000 e de wasa osrim ambo jabusa wa ya bo wan kasa amuye bia wan kasa na asor ko e abuja bani e no kra enye no kra wo jire mu sai mi kire mu se Kano nyame na me koje same de ye hwe me na na bi
ne frɛ na Urama ono kodi skano efiri ọba bi hɔ nti ha ɛna mete sɛ ɔbaa no ka sɛ yɛamfa ne sika mmerɛ no a asase no ɔbɛkɔ akɔtɔn ne taama a yɛnsa nka bi o nnipa a ɔka kyerɛ me no ɔbare kɛse ɛna m sɛ na asase wei deɛ metie ne sɛ na ayɛyie nti deɛ baayɛ ne sɛ mekɔɔ sɛ mekɔpɛ sika nti mekɔɔeɛ no mekɔhunu wɔwura bi na me nso bare 1962 na me ne me wɔfa no kɔɔ bare sɛ yɛkɔyɛ afuo no nti emu hɔ no na ɔmo a wɔbare no nyinaa hunu me sɛ me ne wɔn atena da nti mekɔɔeɛ no na mekɔbɔɔ no amanneɛ no so Kavumo bia long grain perfumed rice ema jollof mutu bia okeshi bia ni ko food love special fragrant rice na make fama wo sisamu na fili kwame food lovers de eyamo mate nko so me ba na to so abrante mo akwa ba manus na menti wonka wo mejo so how to say boko ye krukrem ye fro say Abdul Karim. Manisu and Abdul Karim. Manisu. Abdul Karim. Yes, sir. So where? Not in Fiesai. Okay, my 42. Yes, sir. Where are they? I don't know. Okay, we are construction. Yeah, Casadine. Oh, yeah, Bema. We are construction. Huh? Where are they? Construction. Ana na kan sit now to me can have control roxing in namu nina eh okay who are you ya kasa memem abrante bia no de akwasi dana anyesa mbe wo mo di ade tin fro akasa memem wate yesu memem wasimate atu afia akwasi memem ebi na you no sma say na dey there mimi kasa obi ante brani na kasa de aha mo wayere wo masai 5 entunka minti ngoda 5 yes sir wo ngoda 5 ngoda 5 me who the india ni microphone transmogrify yo because what is come see okay what's your brother Afram Abdul Karim yes sir also your construction yeah construction ninyi na ye anyumre dia bako anyumre dia ninu aba na mene ne bai na no bi ha no yenti ase na ono amu ha dia mama na botofa no wati omotofa na watchim na ono mbechire obechima na so bontofa ono mbechire mu omechimo mini abetase and oh sorry ono kasa me chance na fe wonchirim live Ewiase Mu Nsem so nshira 104.5 FM wasi ndia ba no ho akire no tini obe chance no kasa abo njiremu Ewiase Mu Nsem so Facebook nshira 104.5 FM uko YouTube nshira TV and afi uko omotini so a Pimsign TV Obuase Stadium Junction akwaba yeah ati say pacho me ho ya na de onu ni asana mokasa am on so why what if you say I am 32 and your friend say me de Moro Mariama pacho oya juma bay me ya obi jima me to pure water yo who am I pacho David okay anyumre anyumre de bako abaya 10 years ni me wo hono na me phone ayra na me ko touch foforo na ma to phone foforo me chage wie ko peme yimre be say 8 me nwane chip no na me de gu phone no akwa na obi frɛ me no na me say na we yo hwan chip en use da na me de gu phone pe na obi afrɛ me jobo u phone yirai ai
and I got off from. Back on the way. Not for a yam, and I say, I am. No, Miss Alco Church, make a chip for. Number you see there. And I got to chip for one cousin of BSO at the chef phone. Also, no be fair. Miss so ye pet, no be fair me. Hey, for near mono chip near mono. Yeah, and to a friend, no, I better say 8 o'clock. I know. Now, Miss Ah, why near? Ne casa no and send it casa. One from Frobia. Man from Frobia. For na me toy and me see chap and to me to phone the panel. Na me de chip the count and me could do them. Na me any chip no na me do gum we pe. Me so phone the pet na call it. But the same way, to mechanical Facebook says here, Uncle Facebook, ensure 104.5 FM. Mariama say, oh, you phone, the phone here. No, koto ya maybe. Number is one could chat for fro. Sana mana wan kwagye mu oto different sim kra na de sha yam num o charge you no so no be friend no ni ba ko friend no ni answer ni pane nti o kana ko sem o wi asim som sesi a ti ko Facebook insha 104.5 na ko tie bi be hu na ni media ka asem no na fe no wi pe yo wo no hwan no o se me ye ne nana na me se nana bai o se me maame papa fie na tetefo no omokofa omo ye Burkina every Burkina omo ye ayifo omo ye busumfo ya yele no omokofa omo free Burkina ba so omo bo efie hoban enti me nana mu wuye no omo nya obi a omo bedi omo ti omo so omo mfa omo kiri kwan ani tra omo bedi mechi no omo di mechi ne mo 8 years but omo improve omo ho nya dai enkyere me na me say asem we na wo kan de menti ase o o sa ase kasa na yetete edanim bibi e ba wo ho na edanim a light wo mni kra na light ne sesa afide o sa ase kasa na me say da bi menti ase o say me na wonti ase e di wo chi ache but say ye peso wona na ye nante ye ho akere na me se debi me no ya bonko masa afide me sol se me koda bi dem me piese no ka chem se me nana ensuro me o na me no na nanti 8 years ni na wo swa enti ensuro me enkoda obia edem hey that's what who cha me no kasani na me bie punu se me koda efi wura ne edem ya yele no se o ma membe nkoda wo ho enti me san koda bebi a me wona na man pie nko bebi a na obo me ho ban ya che na mesiu na me kodaye ade a chempe de besi a kira obefra me katense we no we a kira besi ampala ade a kira betimiti asem besi kira o ka kira o ka na si ajima na o ka kira phone so ajima na me ba Mariam asem odi ase de me so de no Eba asem besi a ofra o ka kira so se we besi o phone so na ofra hu number o na mana na me hu ofra ko me penia tem de ofra me no me penia me frɛ no ono ne so opɛ ya obɛfrɛ me but e kyere kakra no me penia betima frɛ no aha bi wo mo ho am betima frɛ no ye yanto aso enti satam no na e ya oba na me no kasa no a kyire no na berema ofrɛ ya no de ma berema na berema na me no kasa awo mu saa BBC adwuma mu ho a na te se obi fa obi dia mbetime fra me se adwuma ho no mo ye dedon asumo se na efa pie koka chense we na efa ade no enti me pie koka no omo hye me beye me ka no nta nipa kono be kata no na efa aye na omo hye me beye tempia na me ka che omo se dia omo kire me na me ka na tempia me je beye ne die me mpe no so aye sa de omo nja me na omo so omo pe me yie daba ko na omo frame na me se ena baabi a omo wo no mo be fa me ko ho na me ko hu baabi a omo te no se ena odem be ko ho a just omo dwale me ana omo be huro me nim nye sa omo dem ko ho ba me nye papa bi na me si yo awo mo sa me na omo nko na hausa ni bi pe me sa tem no na me ye wale ente hausa ni pe me no hausa ni na ntwe wo bagro anyinam bagro adeko chimbas ne ko hene so na hene mu na ho chiko hene so kata hene so kasa okay odeko bagro no me wo ha na phone ne frɛ na mo de bra me bita no a o say me nana ka che wo nipa abdu se on for plus for efri enkoko adeko bagro ne na ntwefo akorofo be wie ye koton ye but omonya ngesika aho na me frɛ ye na hausa ni no so ode plus to 4 ko dru ha ampala ne nan 24 na sa hausa ni awdu no so no so o so wo embo tia wo omo ho omo ye mienu
ento ono no hu mini panum efiska say no omo abonkomo na meme no nso omonye emfatwe enwuro manim apart from say call no so owo mu saa na omo ka chen say meme nyede meme mbo omo ho ban ya ana me mpese omo na omo betena omo jamia me nya hotoda sana omo ka kire me na me yo me nya hotoda de e na mo mbo mo de na mo ye de me na mo betime hu fiska say ya omo se omo je ochi dia unya hotoda okay eni na otini se kitu obi na otise kasa kese eni mu odu emina ne ye fia bi te se fia se na me ntia sei emina no kesa obekasa kola ketua omu kasa ye de mo kasa ye de omu kasa ye de ai obekasa kola obetu kasa se na tie Why is not able? Are you my coach? My seal is not my son. It's at the hill back to up. It's you are gay stay on my seal is not imagine. Why you be silent? Oh, why seal is not persuaded. Why you be silent? Basubi sawie esu nkwa na mtiase se na mukasa sa na mukasa ye we motia voice o be na me record ye ache ni motia bi kasa ti se na mukasa sa na mukasa ye enti wo mu sa me shedema so so akoto sama chip me shedema no mo ka che me se me tunkra o mo se me nana chewo nchen ho na duro ye de beti ho no fa no na me se me fa bi no wo mu sa no mo se o mo de kawa beto menchen memfa kawa no na memfa aduro ne yede emfa no na memfa kawa ne hye kawa different esirim kra me chembo so no ayama ne ba ne ato so kawa na box ma ai ade ne kasa no e sunsum e spirit ne kasa ade ba china asemasi a mo ka china na asi obi ade agira ko ka chini passport say we na afa oboko na no kra hu ye pa ko so ento de kakra ento so kwa me ye kodwa so na mom wo number 1 account radio station 104.5 FM yani aja santuna boso de yakani se kamia se amamre ni amane ye mo frɛ wo sukuu mu a je se brofo nkwa na edi ahini ti ko basa abofra no kra no ba aka amamre ni amane ye dwumadie ne je se wo kɔgye fia ware kra ne me behia ni nyina omunim he anu nti Israel family de dwumadie bi ba mo fra na kwam we JHS akansi mesraw school ranom ene samre awofo amutie me wabofra no bra be fa form ni bi ma no me sia kan ni bi na no kra ni nyame si di nkunim a achede bocho ye cha abofra na de na school wo mu nso ye cha o ma de etumpe we upede ben etimi se school anom ne awofo nyina dwumade mu mia fia hunwram na ebia na wa adwuma ko kase ko pese o so yasne eno ane se wabohwi no abenhye fm ene love fm ye front desk na wo akasa hye bia o bia no we ene mane de da form party bra so na mesre me no kasei faith homeopathic clinic omukura asende den dia di dwumadie yi eba wa kwati ade nyina ne last stop faith it mesre sie nyina ye mo anani anko ahinema kokoben honomo na ye be hu faith homeopathic center no muntimi se yare nyina emfama mesro the doctor number no hobia koso oni pediam yem friend 0244 583859 0244 583859 India spiritual doctor ako India ba dura no ahye so bi anto mi kana mra akona wonti mi kasa na so wonti mi nante awumawu e pacho na se yefrumu ena atro enkuda betu ase oda no ajo so odu mpeni fie so enkoye ba ma ketekete omona se VIP seti medua no gono civilization na otu ase ona so ye na face spiritual marriage spiritual attack and so be yefru so permission fail small scale mining asase sikos na so mu India se mu nyina mu ntom mi kana mra wato se mu ntenta so oyiri nyina afri so hu sakra na bomb love me alone obedongwa and we go bin 80 muni signboard ni pansa wi adamu yaduma yawada if you are memenda and a question da push mo ye 0240 553682 0240 553682 0208 297 825 0208 297 825 Talita Heba Mr. Samre make for the Amma Misrao, who do a Talita Heba Center, near Kosu Yan, so no Mudi, Ewa Sabia Unina, Chesomuan Casomu Raka, Trum, no Biadia, Jimbo, Mudin Fish, Shamakumako, and Dionuan 25 good years, and I am Shimu, a fair drum make for the Amma. Talita Heba Mr. Misson Numbuati, Nabasa, Wankasobu and more Honman, Fiabejanabu, Ubi Kamia, and so soon Abatanium, Ubi Crash, dear, Napos.
na ya ewo mu a na agya ne tipe na na ma yɛ hyehyehye Mr. Tidia de ma de dan fever nyina John this esro talita heba Mr. no num bi wanum beto so no atimi atibia di etimisra yade ne nam nipa de hu ne yare ban wudi no gu nsama so de kosopra ho ton so a wunya bi talita heba Mr. na meka mfo de ama ni do so pro no abohwi ekɔ Sax Pharmacy Sax na have me heba asafo Osons Chemist Ashtown Baseline Pharmacy Ashtown Apidank Mrom Kolnak Ashtown and Western Pharmacy Bantama and I met say bohwi na cultural center patakese as honmua honmu benyan do so punche mu bia traso no hwe tarita ba Mr. Penning for 0243 329 338 0243 329 338. It is true that the form nina a little bit as a free casa precaution here. Ya trouble nubla nutai hahamane dayo the spirit assume e patobia jatum preocupe. Tintia enke dido we enyo finsa and say kama and we see the padia e patonu atu amoni atweka it is good nanum kakra a little bit test scientifically ya evaluate to be ankope a little bit test authentic African Barbie test of Franka ho onu panifesto wo so enko ho bi alemo no na eko se udi dwumadie bi na wo ba na abeso mo sompa mesro ammonia no na mom no papa no food lover special fragrant rice no no bi wate na mo fra no omuni interfere mo nsa mesro odi jollof rice fried rice and I say muchu na ba bia ammonia de say what a tastious rice mesro food lover special fragrant rice no no bi mabusia no mesro basa be ma no tini boat kura wo ni nyina na say ammonia de etimesro ba duru domu a ammonia mabodi achom say den food lover special fragrant rice no no bi mabusuamu ni nyina ma me kosore se so ne hwe na be se tumi e fichidampo nyankopon obo so ne asase o Ghana ha o sese obi sunsumu kwaso no bibia wie period ne kota broche na nwumre o se musa se spiritual marriage and spiritual attack adwuma sem ne nkoye abroche nkata sem nkoye kwata na wa ide boss na ehuri wuchimi ni kaskala wani kaskala dia wo brenie obi joba na se be ma no ana se ope favor promotion na ope ameko so se mo dia push of money ni nkomo or UK Ghana for montwan oba na obe siesie mprekope people cho friends here o 0044 7908 469914 0044 7908 469914 0044 7908 469914. Mami Kosowe, I say all your problems will be solved. New Bailey's Delight na samre me kan for dia mo bibia me so sabre baby obrando adunu esu yie we your hene we your assemblyman we your MP wan kasa utie mi we your minister ana wa bobre ne sai pambre ne sai me no kasa ekra bia ye sofo me sraw we nya hoho a nya fe na akoya apetesi sem bia o mo no nsa papa the New Bailey's Delight me sraw wan kasa nya binanu ma ubehu se ya man ultra modern touch ni nyina ne se wom na chese unya binu no ma wa ba gyatum se abrochira bedruga na me say the New Bailey's Delight mama no Bailey's da no we ya man ultra modern touch we no ya sesem ankasa na bo no so ewo fom etunya bina de kokosi eye udi freezer nim na chere kama unya hoho na de sebe wo mu a wa hweye wa mo strong one om de ufie obeyi kwan be so New Bailey's Delight unya hoho na de ma no woto nsafre na odimirika ba ni nyina nse ano ne na de ma no no wankasa wagi atum se wo de na ko different level ntimi se the New Bailey's Delight Akiba Travel and Tour Services something kancho se konahe man ube brao ubrenie ubeso tuka eko Canada UK US Switzerland and Japan Akiba Travel and Tour Service yes kama Ghana Tourism Authority and the stamp can select him to say pine so visa honsem accommodation they can be ara Akiba Travel and Tour Service Itobrika you are kwine Akotia line Central Mosque number ni 0244 219 836 0244 219 836 Akiba Travel and Tour Service Empire Bobia ba kwa we emre kan for dia ma Universal Prayer Camp mesraw hono no kure ni nyame anim emre da prayer camp no chese woni nyame na ekodi ahia wo ye oba na be bompai wa se katauti
peduku nebo sanso na men hye kyekyere to gya me bia kɔhye jinsi bia ɛne trousers bia nkompa ebo bia ho wohu wohwɛ mra ne kra na kyese wie mra nyame afɛ nyame difo so meboa wo universal prayer camp na ukoduru anu mu a mesre ɛda ukuada yankasa council na ekoso anopa no nsia na nyame ni pasi nkonya anwumre no nsia na ba wie sanso ɛna da fiada anopa pa no nwotwe ne fa na osom na ahyase Planto be na ba wie na hye nso se efie da bia da twra ne se anyane mampa ya da ya mre ho ti anwumre na wotwe ne fa na fei ye all night no ahyehyɛ so bisrawo ye nyina nkɔbɔ mpa ye ne biwati na obi tie me ɔno kra kame se opesen ko ne sofu di ahia 1-on-1 misrawo kwasia da osom no ba wie ya sofu sinkonya na ɔyɛ counseling to misrawo ye nyina no yenkɔ na yenkɔ hɛ nyame nanim nyame na basa kɛsia ɔde ama na ko prophet Joseph Opoku on the universal prayer camp no obi bisa se e fine me so adretia do ani achempo bi kwan so no number ni 0248 889 194 0248 889 194 ema no mo hye so nansan ibacho oti enka basa wa himfi wa ibacho obenya helper ana enso bi eye white green yellow also hye no so se enkoye okompa so oti ya woni atinka nema transmogrify all the go about to make for dinner capsules na mawo dietary supplement free naturally company limited Trust Life capsules Johnson adwa about nemu apai about Johnson temper why say time na say gbe wa no onto hemu edupa esen karibo be sedu onya Trust Life capsules na say come true man obe true no a man e be set come na jian so peme e mo injigo na dia do you say no jema about onya ripa na fe so unia tinka kra Oda hot team kaja azamukia nenkriaba oya true man capsules confirmasi bia Herbal shop oka osope enobi with Naturally Company Limited. Money push of mine 0249 017101 0249 017101 0204 616161 0204 616161 Angel Dominion and the Angel Protection Oil Sham 91 and 23 about Jastro and Patuna Yefebusianum Yarekona Sieno a continent here what you be intentem what is the same basa Debia ware yedem bacha unya Angel Protection Oil Sham 91 and 23 cause the intentem the insure if do ha but na Asa Pokonongo King Solomon Achimoda Antiakubam and Coco German Frankfurt Peter Osemensa US Virginia Roxon London MHMC for Lady Belly Street 91 900 again Isaac Yabotin Soho, who shall Odi for Joseph Mensa, Commercial Metim, Tabum Bola Junction, a Jordan and a brother. Nka Amasama Stadium Jarvis, Countryside, and Yawadebia, and Coco, Trado, Domino City, Honsel Cosilabia, and Odi for Joseph Mensa Ninkomo, 055 44 77 959, 055 44 77 959, 0504 6041 22, 0504 6041 22, live, Wajas and Timoboso, and Shira 104.5 from Ewiase Mu Nsem. No pass, and talk about this way. There's a spirit that catch us say, so we just here, how we are the young to us. Na okasa no na mesuyo na nanam je se mo so mo di machi 8 years ni na mesua na menyi ko wale ye awo afri se wo manya memfa ye funu da na mbe ye sembe wo masa ko wale sa wo nti o mo jame na masa ko wale sa di wo nti no mo jame nti na sisi me pese o mo bua me na me so menya ba Sempra kura sisi amete wono oberma bia mpeme enti sempra kura pombe fa wo a omumboa me no so yo de ye kano se wo hwe ye ya ye no obedi a che enso wo so so kanye sa ka ye bema wo sika enti sa na omo ka sa na me su yo mate awo mo sa na omo frame ne abon komo me se me ni credit na omo se ye beta no credit be huna na me phone credit be 300,000 na eguso na bi se nana ya omo koto na amonya na wahe no se maka krompo omo kono omo fro plane ko but omo ko omo taba maka ta omo ko baaye no me wajima no frame ka chen se me kodru fia ode maka nsu aba ene sujida na ya de yesala no ai what zamzam ba ina de anti sujida na ya de yesala no katina de so ofanya me no o so de breme enti me kwa me nsantuo no ade de wuru menim na me wuru mensa na ya lada man kwa maka bat me nyama kansuo ampa me kwa na o so hia karita
no mo send me credit who catch them sasa omo be catch them say me phone the credit ni ento mo be send me credit no mo send bi no mo send me bi hey be hwe na credit ni ye bebre straight no na me bi say na unyi say nipa anya nipa adana nipa anya nipa adana nipa just time de omo be frɛ omo tumi frɛ me ni abon komo saa no kopem na dwo na ye nipa no so a check na me to foforo no ayeda na obi timi nya me na ma ti se o fra ko enti omo ja me no aya saa na omo ka saa no omo frɛ me biem owo mo saa atimi te se me to omo kasa awo mo saa te se me to omo kasa be yete 7 years omo me na omo nante 3 years no 7 years na aka no menya ahoto ebe peme enne say ya malaria fever wadura ni nyadua heba mixture frɛ 0270417669 ehyasia wo bia ya no mans. Hello everybody, welcome to EFA Training Academy. This is our vocational institution. Here at EFA we offer variety of classes. For example, we have makeup artistry, nail technology, hairstyling, fashion and design, and of course cosmetology. Come on in, let me take you on a tour of the facility. EFA institution is accredited institution. We are approved by the Commission for Technical and Vocational Education and Training, like COVET and NBTI. So you don't just leave here when you're finished. You have something to show that you did go to school and that you did graduate. We have certificate programs and we have diploma programs. At EFA Academy, we do also provide hostel from students coming from afar. We also have a salon for the public where you can come and get your hair washed, hair styled, nails done, pedicures and manicures, and of course, a massaging room where you can come and get a massage to relax those tight muscles. At EFA Training Academy, we're beauty and simplicity. Hello everybody, welcome. So creators are over here now for 30,000 na eguso hu ye papa na nipa and as a spirit ye talk on so the yes I na me say na onye dey on mama no so enwo se otimi ye bibia ma na ye okay ya so on mama wo no bi na me se menwo o ha na o ka che me say eno de anyhow enti obeye de obepe aduro de abreme aduro na o de beba na otime de aduro na bakora o de tiwo na me wodam o say me nana so le hwe wa ha na me de aduro be tiwo enti wo msa na o ka che me say me papa wu ye me koba o ka che me say mama me da me dem ho na o mo pese o mo bebo mpa ya mama na me say me so me nda adwuma mo ho me pon me ko me fie enti titi e wo ka che me say me nda adwuma mo na mo bebo mpa ya mama ne de me ntimi nda ho o mbe ka se me ebia me papa sama na enwuna o se me nana o so ye den ya ye card tema tie no o mo timi nya 300 years enti o mo pese me so me nyi chesa ma ye yi na me dai na hausa ni na pa me no
okoduru fie no me frɛ na ka kyerɛ sɛ me nanam sɛ ma nam ba ho onu de hu mu enti okoduru fie no ohu sɛ omo twe Arabic ayi wo dem ho aye hu Rukia ai na kyese onim de obeye na na so de nti no okobie obie no onya obia awo dem ho nipa bia nim but ayo ne de omogusutwe ahwa na abone yale no koda hospital eti awomu sa mente omu ka biem afi de na yale ne sa se ha me keten o ha ama chance na fe ni ko ba chance to so bi tio na wotu ba akokran po mitime koda hospital ba yesem premier no enti abesi nne me ni hoden desina ya kasa uni hoden nemo amu mfra obi o amu mfra me bi se omu so omu ja me enti ade twatwo anu mu kasa ya daban ade twatwo kra omu frɛ ya daban ade twatwo a omu frɛ me no no me ka chen so omu mama wo no omu se me ni haw enti ache ache busu me se ni na mfie se ni omu start ya me no omu 3 years yes omu ja frɛ di 7 years ni omu ja frɛ 7 years ni unhu omu bio dabi oda oso da ya unhu omu so awomu sa na ayete se meto omu kasa awomu tim sesi a oto yi dabi te se etem de no omu ja me ni nyina ayete o ka se omu ka che o se uja omu chidia omu ha pa de se hu ware dabi unwe nso ma dabi besine dina pese ye ma de mo be timi ye mama bia wako ukrom wako busem se ampa sunsu bi ho na me bia me kwa me tem de yale ne me ho kire me sa no omode me ko sirem no be bia omode me fa bia omo se timi na awo me chino kra ache omumu de no timi na di wachi na ache omumu de jo muntimi no omo ntimi timi breya answer ukrom ne he timi boku omo hwe mo na ade na upe First no tedi omo ye tisi de omo ye na ama menya hoto no nso tisi upe ade no obe so de ye adwuma first na me pe omo se first ne de o se de me pe bia omo timi aye ama me no moska tika ne de omo se mesua satem na omo se mesua enti me mpresika ne tika de tika mfa omo nko ba bia na me pesika te se de a omo be ma me tisi o ti unimpra dabi woni kunu nso o so omo e o so de mfie sai na ya 32 de na pese ma de me pese me ya mama say ya wona na so mo re bedawo tem pena krampo a Ewiase tem de de unya mprakra obeki no wo do ne hu mu da tem de awomu sa metime ko nsia obi no ochia me sa no but sa kasa na omo de kasa me ho no anya sa kasa no memete atiti na omo timi frɛ me na aye wo kasa aye meme kasa me sa kasa no na kasa no so na me na nipa kro bon ko na sa aye me voice ene unye me ma ne hu dure na bra ba office na me sa mo akwa ba o so di ni bio do wani di moro ari moro ene ba office de ne sie me hu jiri me pa me hu bi da me hu ni sa de we na wa e ba so ni moro e be kasa ene ba no BBC office chance 7 good years ni o da chinchina wo mu hu bi da ene ma hu bi moro ni si office ne okay me ba ho na so tebia ko Facebook se sia ko Facebook a ensure 104.5 ko tebi me ba ho na o explain asem na kakra bi kire o wan kasa na o ja na o say won gina o ina o bie kra bi ina o de kotu na sum ina o so won kata nani do kata nani na me so ma kata mani so bi aduro na o so won bie nanim ina me so ma bie ina o say hunhum bi tene hu nti hunhum na mu aduru pa nti hunhum no o bomba isi hunhum no pie so won kasa si ni ji se won timi nkasa on timi mo ni di hunhum no bon dia o so won mo ina o so me mfa me kuro me kasa yeda yi en kasa nkyira won me kakura won bua me ina me kan ina o so wan pia o di jabeto no so ntina obisa asema na o yeda yi we busa ne sem kura won timi kasa o kana o te da no o di kasa o kan me na o ye ne nsa sai wo ye ne nsa sei no de nsa kyerɛ me so o de ne nsa kyerɛ obisa asema ne nsa kyerɛ me so o kyerɛ o so no se ma yeda yi ina o si asem na o kasa ina me si de o kan so me mente ina o si me mfa ye kasa nkasa but no de ne tiji so wo de ne tiji ensem na busa o de ne ti eje so me busa ne sei ade na wo pe free ne ho afiri moriam no ho won timi nkyerɛ ma de cropot ya wo pe free ne nkyɛn ina busa ne sei na wo ni ba kura wo ti ne mu no ne di sei won timi yere embo ne di nkyerɛ me awon o ka je se me nka je so won pie free ne ho no won pie free ne ho on free mu nko on free ne ho a wo di jabeto no so ahwa on bezo yem na wo di oya bi e fa no so na wo pria na me ko na me hu die me yeda yi me ye me ho
awana wode ne simen kasa na wo kasa mu ana yam say ade ne tiko ye afro tiko dai na wo si nko so trase na wo si ade na aye dai afri ni mu e am pass ofri ni mu na so afri ni mu ansa na wo so afri ni mu ansa na wo born di pe na wo jiso on di mori am pe na wo jiso wa hu bi da mi hu bi da on se de bia se ekoso live si na o hia e bi si omoboa ono bia hihye ho sofu bi no moni promote no na sofu bia enka ho na hu de si e de ntina ho dwere me hu agi because me nim e some chef for the perspective for tifia say ye adwuma e bi say abaifo e abonsafo ye we o ba say da hu no dabi si a me hu e kwa me hu agiri mi se o hu da because me hu bi da spirit no onsa na da ma hu no me hu bi kwa na wasane mu hu no me kwa me hu ontimi nkasa na e basa ontimi nte na wona wo tete no so wo nje na still la ontimi bi na no kra enka ayibi na wo say nipa na bia me fa me kuru me kasa ye de enkasa na obeto me kasa so a na wo kaka asemo a me kura me nti ase enti ayem sa na me kura na me hu agidi mi za sunsum no e so nua ba mo de nam nti awari a wontimi nware sa na ma nyina sa sunsum na o sa na office me friend o sa na ye no sa sunsum na etete nsesi a tide na pese ma okay anu nti na so ahodi nti na ese ye tim nka ya na ye hwe mo radio so ye san hwe mo television so nti na ese ba da na mboa bi a hye se mo de bebo na ma ne ho atona na onu so ere anya baby fa gina na ho aboaye yo nti mo fi na bai isi ya ye wa jisu bi siase me da se na ma na sport in different offer ko na ma no kura na wo me phone so enti o mo mfrɛ me no so de na ma na delete na ma choro tale dan no so me choro tale me ne kwala na unchongu ka ta so fangu baby enti me ko ba na obeka so mo de aye papa saa ayi na ma na free ho free ho me phone no so no na ma na wo me na free so ba de ha me to ho me te o mo kasa te se awo me tirim enti wo da so use sa phone no da bi se a che sa chip no da so use sa chip ne dia me da so da so use on frɛ obi o da bi da na wo ka kasa basa bia enti ase ne ye frɛ sunsun ma ne bai so de wa hu so nua ka kyerɛ o sunsun ne bai o kasa na no so sunsun o ka kasa basa one ne busa ne question o ne sa tere me so tiri ka se ka obi hyew wonyi ka wa no wa ka wa no kawa no de no omo ka che me se ya mempe e ka obi nhye enti omo ka wa ni na ma packet ja sire mi enti omo na ka se pe ka wa no pa se ya mempe ka wa enti ka wa different omo de ma me enti awo mo sa no mo si yi ne fa we hye awo mo sa yi ne fa we hye Ewiase Mu Nsem na me se saka wa ne sa enti tem de na me yale no sa no na me yi ka wa na nyina bo me chen box ma ade ato me da se keviat me ma se me na fe me conference se manu na fe yan sorry so me tio kwa me de me kan se ababa ye na se wo na hu de course good ni nyina ye manim sam na oba bibia be fan wate sunsum na te wo so no nim se no kra na nka bedi kan se ye scale of preference hia de atwotwo man a wo de be ma no ba be dwama ma wa mo wo no na abedi kan na je se no so hia pa me bo a se Ewiase ne de wo ba na ye okay tu de ye be hwese o ko beto de di kan ho to wa se de otene se de oba atia na otene ho efe ko so le hu dwiru come serious adan hum ne tisi ya na de wo me hu se eye mema enyo ba hum ne tiri bu mema na wo yo den kwa mu so mu a na je se ne wedi na se jama ba ma bia wa ye training a o kuma to ye mate ene bra wa bra ho no ndu to fom nyina wo na na wa hunu he oh david dem ya so na dem dia o sa se de phone tal me so na ye Arabic bi say no na sorry to say nipa nine na tie me fe ba ko sa na tie ko to o twe me sorry ye no ye to say me da form nipa de ne nine tie me tie so sa be duru me kono say ya ahwa na be duru me kuma enti a de ko me tirim say no afi na ye to say me hu dia ka na bie Ewiase mu nkoso Ewiase mu to anu ada obi won ma wo tie kura no wa ye no wanye ani nkoso no Yakobon ache bibi se enya D4 na yetimi invoke spirit man esane kwame ehia ebe kasa kwame ehia hu se na bisia na be won asibi o de beti asore no kele janko di kwame de ma no si no de America ne se obi kura nso tie kwame be kom o sa ma ne we ya mu na awewa fie enson konwatwe na afi no watu anamo inu no ho dwiro ne de wo hunu ne ho dwiro no na mse sunsumu ne ehye oni abon modinam
we na de ye adwuma no we na atete no ya wa band de ho beto no ho beto wate bidia susu sina odi why odi enya ni padua ni nyo so hu aye sunsun mu ade beto ni se nyame e ma na basa no so Jennifer hu di e be odi wate 83581 83583 yeah focus on 3 minutes na fe ye ni modinka e me admo china na ya san to aso bi hale 83581 83582 83583 83584 who tell you Ewiase Mu Nsem you from Kwame Gong hello Ebacho Odina Kasafre senior colleague wa na wacha na mame mate you number 1 Santibe Kwai asansu fi Ewiase assembly ma odi for Kaduna Sare okay anaka career protest mi na sansu ti offer nsem ho at se ahwene tin pen me bi nyina abedu manum de wetin ma ya mama no beto papa ya twum na ile so mu ti yo mi da ase Mesmo da CP. Hello. Champo Brofen. Me na yo. Sa me na ya na. Ada wona better mada. Me bra opoku o Hamburg. Me chawa da vugina papa. Yo. On dem black office. Na aja wuyi. Brofen. Ye gba be wa bre so ho. Ya jiwo de be sele me yo wa hene ngudu pa chaw. The man also one family bay. Now, I don't know about why. Mate, why to me? I can have a friend on the farm. Mate, one of you is watching it. Hello. Hi. All of our kingdom. I go last of a kingdom. That's right, yet you are. More, we did the bomb. What did the best say? More chanting. More Nananta Krabwahi, Bishop, Doctor, what is the one? I go to the boys in Gramo. You Johnson. More. You D4 Elijah Opoku, so for Tiapa or Fabako down and then wrong. Hey, have it. So when you Reverend Dr. Martin Koko Junior, and then you remember 6 months for you also. Now, Bobby. Yes, and a mamma no prepa. Now we know, you mean when you say, Nanka, two numbers of the one. No one, I know who won't bet. So, I mean, that's who's in for Barnum, try to think I'm paying. And no one, no credit, the words of mind, do what you what would be your cause. Tell you, now we are getting we are about this year. And it's what be a juma, and it's who pass on the wall. If you go na one payetri ana wo ye so wudi ye adwuma wo so wo be o be ye dia bo but prayer is we no see wo se bi na twa ya be wo do mpi fine na ngofa if you be ma jump for block so wo dia ye adwuma ketie pa example ba di dia ye adwuma you be ye not mo all right me that's be me ka say I should it finance Ogidi Brown I crado obi hwe nyuma hu gaguo and about gospel yes uncle bo kumo yi koko sakubo Facebook mo nyina ajo da mo nyina say e me usu ansa yakubo shop okay my lovely wife e me usu ansa no for you pa Ogidi home wife okay and I ka hu nyina e chamo one more time if you know so be ka samre YouTube Facebook and of Pemside TV